va pongre mano tato to no o na to tato tana e pe on pa ponga ye le so ma le tula vanu pa ye misi vanu misi fulua o na to muri pe a tani tula fitu i le fiafi asta vengan tana tau ya wa na ma lo silfia tini sa mo ya proclame pa nga solo le vayaso le utato ye le stofi la spuro yu lailu o lima ea na wa silane lo fa manama vane fa por maru le tunu ea o mtoa awa fa solo ato ia au kirani pa uti munga so fitul ma pana lo iai le so kirani o lo malu le pos pul ma pa le spray le tai au vinga po na tau le mai pa uti munga awa fo so fitul le bela pa mo wina mo tai au lo malu le fia pies pul ma le lua pa beno fo le ia le tau ane ni mai la sto nai awa po pa uti munga su vanu le ma pana e le sto nai malon manu e le pos fu ma tasi anga etu la sa ia wata po inga i leri nei se me na ba o ia pe pa uti munga awa lu tau wina i tatou fa malos ta po inga ia sa tu pi tau fao tau mafa valenga ma neia o ti munga awa po na sa spulu wono le mapan pana le sa malona manu le po e iba ko manu lu al bola sa vai ngana tai pale mo la to ta pena ia fa le tono le tau le so pena po ia tai au le sporo le mana le tau le sto na i sa sombo doi ai le papel al fa ko la sa se uma ka po inga ngoi le pa ai le la mo pui do tong tia pa tuanga de water safety New Zealand Maritime New Zealand tanga venga la ICC ole tai sua i Aukilani su fitu minute le fitu li tai on le lanso le tai Aukilani ole ba vatu to su le tai le luas fu minute te le fitu e le afiafi le so su to minute te le fu tai ana le lana so le tai o neanga to su le tai le luas fu minute su tasi e le poana nei o le taisua i manukau hit, su tolu minute spulu, tai on le la, ea, lena su ole tai manukau, to su ole tai i le spulu minute te spulu poana nei male taisua i Morawai, lua su pitu minute spulu, tai on le lan su ole tai i Morawai, ona to su ole tai lua minute spulu poana nei, patalopo si o tato to no i Samoa, mai ne po i ngana ba yaso tato fo la wai na mo sulo minute te ale tasi sa mo ya sulo minute te ai sulo ya to nei ma to fata no fatu e meso tau tu ale radio sa mo su lima e va todo amo ui la manga ya tau ya la pe me lo awa ala ma na ya sulo la lo malos lo sulo i va bela pa mo na mai se o tato no malona malu le fiafi e lua su lima. So venga ya no pa to lo pauti munga yo o mai ile I North Coast o dem to ma fa ti munga la to lunga la matana na fa manatua ya na to fa mo fa auto tale le ai lunga la au la no ke solo ke o le ku ma simos ma ne va pon le tu ya pe ko po ma pa au ke nga wa ki so ya le tanga I lunga la ma nga fa lo o fa nga ina telefoni. So vai ngore na wai kanto roto rua matau po taranaki mano tu ia ole na o lo mapati mungo lo awa poi o se vai ngore na pe plenty pastoratu I King Country Kisborne Mouse Bay lo mue Wellington ya mano lo moto mano omta ma mapati munga lo vai po ni se vai lo mua warama pamas the North Napier mais ni tauranga ni se vai ngonu tu tua oi se ia pa ia kala stete olem kwa maru anam ko ma mafa ti mu pa tai le ni kele swa mai pa su ol pa la wa me to le nga tai le vai tau ma fan ka po le ai au kinang manu tu ai fa me na le se vai sorry au po ta to wo le ni pa ma oni lo na lo fo na fi mo le so la mo pa ba ta to fa tu ia man wi ta to po longa o se to venga na le ta la tau mo se film mo ta to no le wa spufa minute te ele tu la spulua ele tautua le radio Samoa su lima e ma toru wa mo na oli ma le tlenga ya fonga mua e a mataito se tu langa fo se o so vane pa se la fai
Talenga se man Francis ane ni se puanga pa ainga ia ta tonu e to fo malanto tua ia po se tai me luma maranga fa lolo me so pa man malolo ta to ri e so ke riso le fa lolo tele mar mi nga ho tsa wai pa ta ba tai to pa e mo lunga ta to no mai lava I monga mo lunga pa I lava se o pito titi ta lofa lava ma lolo so I fo mo ia pa tai le tua e lana pole pa so I fo ina to so I fo le holo tai le utanto I maputa I lunga pe ngalo le I le tautua fa wau ane radio Samoa su lima e va todo a mota nofa lama pa talofa ya pa tana leilo pa tuna pa lia so stapo out ro nei la langi ato a miso to vine tau suina le mai or so I fu muani nganga mo ia malona mano polo pa talofa tu talofa lama pa talofa so so mota ngase mota manawa pa to rian mano le tunu ngase o tino silfia le lo fa tua te mano lo ai o forovan pa talo patu tato porklame ya mano fatu matalo per pa mano longa ne ri pa yatu pa yane pa morto manos on tato wa ngale mo yem lon fil ngalo lo fa teriatu ya e a pepo iso spar pui o to ye fa sananga la uso to pa pino tina ya la ngona el salamom fo mai tato wo le ri a lo fa pa talo patu la to tudio la to pasang se la mana fana witi ngai mano longa ta lo pata ma tine ya ta no ya ta mata no ya tina se me pia mana malamai ya mai so ngana pa taulo tu pa ia mana tu ngana pa lolo ya mai so le na umwa na tu atu to matua le ngana pa lolo te pe wa ia e malen ngana no mana tasile na so I fu ai to matua mola e te o ngana to lumnai pa mia le Kami tu la mais puruono mara bidu te wote ai le tu las pur malua mori fa man lo mar fa tai se uso vane talenga ya pa lau tusi talenga ya tia pa lau tusi tia uso ma ro tau tu atuno ya man tu fo se palawa pe na por ai mai fo va venga ya la lama pa tani mare kuka se e tau nuot ya ka penga ile se ponga tau mapa fo el kalingo su va venga man no falo malo uso po ya tu mania ya na música su piloi pa solo tato proclame para taro va se uso ya tonga tu le moe yo lo ku le moe ai lungo le loli ma to le o ki mu le wala tonga pa be aru le fane ya nganga pe be ngapi nga pa pa o le loli ya pa me pa tu ngapi e le I pa se pa o le loli ya alo va tu uso mi lungo le ala pena po le tina ya ta ele to le pai I pele maputa me Australia ia lo va foi no la male mai pena po ia Nico le wea mare ainga ano pai o maru lu matimu sa le Nico le wea o matua mafa man lu fo o timunga ia o ko ko lesa a por kamanga pe mai ya pa unga tai longo e pule orena chu
Ai fuelo la de ngaka. Fe e choya in
emisi le tui Samo Manhattan Mid-Year Dance e whai le stona I aso se fulumaliwa Julai. Am talia le Julai fitu le fiafi. Na le fastful lima tala I le tangata e te fiwa tau mawhama e tau sami le po atoa. O la whawhiwhia I le tui Samo Band. A urenga lo le tuan tusi o le iwa fantasi a Dominion Road I Mount Roscoe. Whao ta I lo le whale tui a Liz e le olua tasi o iwa tasi o fitu o valuvalu. Mo se laulau mo oe maupa anga po si o ainga. Le tui Samo Manhattan Mid-Year Dance le astonai aso se fulu iwa Julai lua felua lima. Faasilsilanga I lupe faalele matama whanau a fasta uta. E whaatulu atu I pa ia ma mamano o le ainga sātuala o le ainga whaalangilangi. Ai ua mātou walu lusia ia o le la au. Ona o le ngā luenga o le manu tāpua ia le whakasa o loo fausia I te tonu siu tātou nu. E tālo sanga atu ai malanganga o le whaaloalo. Ina ia tātou awai uma I le tātou tausala a wāsef sosoani mo le ngā luenga. O le rei whaamoemoe o le awhaia I lasto na ia so lus fuluono Julai. I le mautou Samoa I mangele o le amanta I le sefulu le taia o mai mawhaia no whaapso tai le komiti mo le whaamawina o la au tautau sala whaaptai o lo sainia ai ono pulu whaaea whale upolu I le olu a tasi whalua fitu valu tolu o le au pepetele tala I lene I le olu a tasi lima ono tolu whawha ma ape po moe mausu so whara I le o iwa lua ono lua tolu lima tasi Mo tupe wha moli Samoa mana tua lo le Pacific Easy. O lo wha wau pea le tātou wha matoa e nao le lima tala te tongi pea e wha ngai le Pacific Easy app. E wha tino ai au tupe wha moli mai lau telefoni wha mehai. O lo awanoa fo le tātou direct transfer. Tiposi mai ai au tupe le tātou account. Ma wha mali eina fasili lunga o telefoni. Ma wha tino la foino lau tupe ai inga wha matoa. Mo le tongi no pilio le vai. Mo li te ngā tupe so se whale tupe Samoa. Pe te tongi nino no ngā tupe le nupi wha. Samoa House Corporation po le Samoa Land. Mo so se au nanga Samoa. O lo mawhai na wha tino uma e le tātou au nanga le Easy Pay. Maratua e lata le fitu se fulua tātou la la wa wha sopoli ai New Zealand. Wha peo tātou ofise tolu I o Tara o Tāhuhu mamangele. Pe wha ngā le Pacific Easy app po le direct transfer. E wha sawa ilo teimi. Ai sili atu na wha sawa inau tupe wa taunga tāle penisini. Mo nise whamtalanga pala au le o var se lau o tasi ono. Po numera masani au ki lani. O le lua fitu ono fitu iwa fitu wha. Ma le lua fitu ono fitu iwa varu wha. Pacific Easy. O lau pa anga mo tupe wha mo moli Samoa. Talofa Samoa, o Atishna Ryan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa I le o valu o tasi o no valu wha fitulua. Po le olua tasi o no valu fitulua tolu o. Talofa Samoa, waule nei o kāsputi alu, awale suia le ngila o le kio. Aeva eva mai ina se furu lima iwa kolu Amo Radio Samoa Vevela a Tani tole mai leo a patonu lama leitu las furu lua tautua le Radio Samoa so nima e matonu Amo ea whamanatu lama le manu le aturu ea tautonu lama le to whaama mau tautauta le au whane tonu mai ane tau I lau silane I lau whaama lama pa I o le atunu ea Mo tamalawa sau fa iai sau ngare mo fo e a fo ia nga I lungo dala ia ole mo to pa I te lava ma se le wala ia me se fo yo ni se fo yo I lanto e le tau pule fo ia me to lo I lungo le wala ia ma tala e tato pela mo tau longo pe ma o pa nga ina le upo ma tala yo tato uma lava Ia ngai atu le tu fa nga telefoni le poli e va pe yo le lo apta vale ia o pau tuanga lamba ale Radio Samoa e pule a io pau tuanga lamba le lamba tati o telefoni sang le muy moto malawa te le lo no sa lo to elo te no ai atupu mas fa lave ia e onga mai fa no nota tu ono o tatu lamba le pata mana Tau ala male le mu papangongo atangi aula paponga pea tau langa tu ai le Radio Samoa le mu le pasia mori e po mala le tamtau mala ngale po ila o mai ai o nisi tang fiere aba ona ila oli o tai au le ko ilo kanga tau mapa po la au pasai
ia le ala tuli atu e tātou le lan mea mata ia la kuli mai po la ko lan mea mata wa lan mea mata u malungo le wala i ko inga kanga pa pena ma ne lo pa ponga sa mo ia e pa ia lo fa mele pa to tele le pa mo Yesu tau tai o to sa ia ta ua tele tanga i malama fa ilo i lungo le wala o mo ko ki lia fa ilo mai o tu la fono leina o manga maka mai ia mo ko ai mata te tele mai a fa o le fitu nga leiva fa o le ono nga le se pululua e o e lainanga o mo ko kemo sa toa uma lungo pomolinga bani pa ponga le tunu mau ana se le fia le malo kan so ka ko ya tam foi la mana yo tato ai yo ya ka wa o e fai lo bank ale po tuanga lava Pablo sia alla au bani pa por maruno ai le patonuina lo fai talia so fu ai ma ola i tato ya po tuanga lava le radio Samoa mo tato malava ya ele po male ya wanga ya tu tato o ta punia ya le restaurina o whainga pānota, pipilinga si o tātou tunu, losuruiva o aukuso, le masin fau, ea e pōmare i lo whingaro moro tangata, na o le ali ia sila i mea uma, o ia po i pilipili mai, se maa lo la tu lai mai, ea ma tātou pongi, ma tātou tatalo, whaatasi i le atua. Ina ia lofa le ali i whailana, whaipele ami o tonu le atua, pilipili mai e tātou. Ia se malo e tu lai mai ano lofa fa maoni la tunu asile ona no lofa ile tua ma mata tau ile tua ia e manu vi ai po longa ole na po i pati o la tu lai mai le si lima tau sanga ta to ia tunu e mamao na ta talo lava ta to tu atu ile tua e ma fai e me ia tu lai mai se pati a lofa a wona i manatu fa apito ia e sili lava le baba ai mamau ia ma le alofa lau tua iai mea uma ia ma fai le pinangano le tua aua ia te o tau aua ia i tātou whabai papa le malo Samoa whabai le tua ta tonu a tonu statement a uri po le piafi ia mosto ta inga ia ma le sui o le radio Samoa le pionga rilo mai ama mai na mai ia pe atu se ma le wha moe statement a piafi ia na ai do mai foi leo tulanga o ai po nisi o popanga ya mai se leo lilo si panga po i ya ma pinangano le ta to tunu ya o ta te po i fa msinonga pe ona panga solo ia o se masino i luma a na me uma o le ta to tatalo o lo tau alanga sa ili la mioton au si le fia le me tau alanga sa ili la mioton ma ya mioton ta to sa ili la mioton o le sa olanga ai leo papel kau langa sa ili la mio tonu ai se la langi le ia foi mai lo les kumano o le mai sencha me ia e manuia pinga pinga se o tato tunu ma sen fo ia mai se a papel la le te tu o fo le tunu o nau si le fia ia ba ai le ni se fa nga paroko e ke wa sa ke ia man tu o sala fia kurse la wafe o ile ia ngai ki le ngale dua fe pe lua pe sala pe ale ya le pe ya la pa lo kom tu lang pena ya pe po le la sa overseas ngai ya la me o man pa tu lang ina ya pai uma le stala ma to uma ya e ui ya la me esel mane ya ngai po la me le lo sa ya tu no ma epi la we ui ya la me le la se me ko po le pe po ya mi le le fai ma kua i ke le la mole o la to le i vestara ina ia na tu lang pe ano pese atu lo fai talia na me le tu at so fu mo lai ta to fai me sili pe ona lo fa le ia ta to ana tua ia o la ma e ta tano i le tu o la pa nota e te alu e pesili le nga ba io le tu a wangi fa lo wita a wangi fa va pe o lo uso lo wai nga le ai a o le taimi po le o mai le mala au ya ke ka ke aku ele va pe la o ku lo ai ngo uso ku ya oi le taimi o le fam sinonga le tu one by one na e te talia oi e au me nga fa le la no rangi ngai me lo va kwai pesili le tu
Aongi o ka whaia le ika po ele paki, whaia le pure heart, clean heart. Ia mai pa moe i le atua. Ona e moe le olo fia, end of the day, man, sua marie. Ai a whai se tu langa pa pena po, le olo le fia, pai mara, aua, ele va veo pa masino aku, le ai. Tu u le li, fesiri le li, po o ai e tauna abe lau e kesi. E ke la ngona le tali mo le nganga pa ia. E o ngi whai wa e kai a pai mara pai le ai. E leo le fisi ngaro fo na le atua. E umane lau pa loka. O le moro fia. E nas fau tuanga. Moro sia ia o le la au mara nganga pa alo. Ia e pai alo fisi ngaro e tu lo loto. Manuia le. Pai ngā pilinga si o tātou tunu. I le whaatasi atu o lo tātou tua. Whaatasi mai atu no mau. Ia mai lātou umanta pena iai ponga uma losu loa minute tane tula tasi nai minute le lui tau tane tula tasi ta tonu o tala i vai panua te pena ina le peonga le ulua ili i to pinga e pe atu sema le pa moe panga solo ale o tātou proklame patalo bantu li tina ia ta ele to le pa ili i pele pa tai ai mo pam yanga le po le ia stadia me o ma putai le au pepe pili ane ka lo fai foi me a pe mal partu ya salamasin ya man via fo le pe ia tro ma le au pepe ma le partu mo foi ma tanga nai pa nau alo pa nau le foi mai i le lau o le aso ma pe ko mo le mai teitu o se le via lau mo ngi si lo pa koi o tara o fa ku pi ya mai lo lo pina ngalo le opepe a mai o tara ia ole na saini tu le pa o mai alo patu saini tu le pa ma lo tina ia lao le nga upu to muli alo fatere atu le nga upu to muli man via foi juna moli ka no pa ma no lama pa tai juna moli ma ainga alo fatere atu man via foi lo fatasi mai mahanga drive I mangele ale company ale field rubber limited aloha penana nganwe ria nganwenga ai fa mai lau kamale kamon kangi kamai po kamo ai ngal kai nyoe mana tua pea samo jo wine sawi no pea I taya o te roa masio ulo to fa Ia tu isia usamoa Ulenga ua faa solo atua Ne faa vai fo I ua tau leinoa Ai ona ua e tamao a inga ile oa Tumua pule a inga mana tawa Tanga ile sami ua so o le masa Toe liu le whaau tanga Tangata ia o la male fia O le ia so a whainga tale soi fuanga Anoa lo tama fau I nei mau tala ua sala lau E ua tatoe o ia sa paa pau O le malo mo tangata lau tele O tangata po I le pale mene E lango mai lo tatou sai fau tele Ua pule a inga mana tawa Tanga I le sami ua so o le vasa Toe liu le pao tanga Tangata ia o la male fia O ne ia so a whainga tale soi fuanga Tangaru fo I ua mongatu Ua tau lea I fo I se mamalu
Faatasina ile ala toso faalau fala Taita ie ole tamanu Alamato esa sa ale fafao Se manu io Samoa moa tae au Tumua kule aina manatawa Tama ile sabi ua so ole vasa Toe liu le whaautana Tangata ia ola male pia One ia soa whainga tale soi puanga One ia soa whainga tale soi puanga Samo Koko Samo E mana ya olo na manongi Inule Koko Samo Faali fufai atoma pili kakitu Koko Samo sili le manongi E afa apa uele Samoa mun A ile apa sa eule lapa Ma ai faale leine iye Samo, inur Koko Samo, Koko Samo, manongi Koko Samo, faali fufai atoma pili kakitu. Koko mai palangi o telefia masan, e se penu koko e lamu-lamua, ma ele atoa, le toa o le moa, se ilonga lama o le Koko Samoa, Koko Samo, inur Koko Samo. Koko Samo, manongi Koko Samo, faari fufai atoma pili kakitu. E Koko Samoa, ua sili le manongi, e afa apau e le Samoa mon, e nofo i le falama sa eule la palapa, e tafita ni uma e mamane palapana. Koko Samo, Koko Samo. Koko Samo, Koko Samo, le Koko Samoa faali fufai atoma pili kakitu. Koko Samo, inu le Koko Samo, Koko Samo, manongi le Koko Samo, le faali fufai atoma pili kakitu. Koko Samo, inule Koko Samo, e mana ya olo na manongi. Koko Samo, faali fufai atoma pili kakitu. Tau mō le aso. Tātou te vaaia le atua, I mea le lei tātou te whaia. We see God in every good deed. Ke nese lona mata upu e tolus fulu male tolu, a olona foi upu e se fulu. Ona tali atu lea o Iakopo. Aua lava.
A whai e te alofa mai i a te au. Ia e talia mai lava lau me alofa. A wā o le nei. Ua o i loa atu o fofonga. E peise i ua o i loa atu fofonga o le atua. Ma ua e fina ngalo malie mai i a te au. Tātou te va aia le atua. I mea le lei tātou te whaia. We see God in every good deed that we do. O le tala i le wha le leinga a le wha nau a isa ako. Le tama o Esau ma le tama o Iakopo. Na mafua ona whewai a i le ausole nei. Ona o le tonga fiti le ana whai e le tama o Iakopo. Na ia wha o ai tofi o le urumatua. Ma wha o ai wha manuia. Na tō mai e lo lata mā. Ua ita Esau. Tau ma whai e whasioti Iakopo. O le mafua anga lea na rau sulu a Iakopo. Ua nofo i pātana rama. I le tuangane o lona tina. Le toea ina o la pana. E nofo atu a Iakopo. Ua tele ana mea. Ua whaamanuia ina e le atua. Ai iai le mea o misi lona o langa. Whai mai Iakopo. Ua o misia lo u a inga. Ua o misia lo whaasino manga. Ua o misia lo uso. Ua o misia le whea ngainga le atua. O lou nuu ma lou whaasino manga o Jerusalema. Le alaua, toi fo iai le tamo o Iakopo. Ua ave le whea au ia Esau. Sau la te wheiloa. O le vai temi le o lo nofo Esau i Seira. Ua longo tala Esau. Le alaua mai wheiloa i. Ma se i whaise le lenga. Ese le mana i o le tala le tustala. Whai mai le tustala. Na o na whaafesa ngā ia o mata o Esau ma Iakopo. Ua hautilo atu le tama o Iakopo i lo nauso. Whai mai no ala na tala lea. Esau. Ua ova ai atu i o fofonga. Peisea i ua ova ai a fofonga o lea tua. O se tala matautia lea. I le tala whaasolo pito o tangata Israelu. A wafo, o lea tua o Israelu, e lewa aia e mata o se tangata ola. E wa aia loa e le tangata ola fo linga o lea tua, ma fo fonga o lea tua e oti. Danga o lea tua e paia, o lea tua e mamalu, e le fea ngai ma le tangata angasala, a leo fai mai Iakopo, e saulo usoe, ua ova aia tu i o fofonga, peisea i ua ova ai fofonga o lea tua. Se ale winga o lea mea. Fai mai tustala. Ua wa aia e le tama o Iakopo, fofonga loto whaamangalo. Ua wa aia e Iakopo, fofonga loto alofa. Ua wa aia e Iakopo, fofonga loto maulalo. Ua wa aia e Iakopo, fofonga fia. Ua tau ilo na fatu. Wana ilo aina. Ua wha maangalo ina ia e lona uso. Whai lo le tala lea. Esau. Ua ou i loa atu ou fofonga. Peisea i ua ou va ai fofonga o lo tātou atua. O le tala lea o le nei aso. A o whea ngai fo i tātou i whea au mangaruenga. Ia e nofo ma le mautinoa. So se mea le lei e te whaia, ua e whaali le atua i le nātangata. So se mea e te whaia i to tonu o lau ainga, ua e whaali le atua i lau ainga. So se mea le lei e te whaia i lau nuu, ua e whaali le atua i lau nuu. So se mea e te whaia ai le lei mo lau atu nuu, ua e whaali fofonga o le atua i lau malo. O lona winga,
A e whaali le loto mawalalo. O fofonga nā o le atua. A e whaali le loto alofa. Fofonga nā o le atua. A e whaali le loto maulalo. Fofonga nā o le atua. O fofonga nā o le atua. Wa fia sila sila iai sa mai ne yaso. Aia. Pe a se i e whaia ia se mea le leile ne yaso. O na iloa lea o fofonga o lea tua e le isi tangata. Aia pe a e whaari ia le loto whaamangalo o na iloa lea o fofonga o lea tua. Aia pe a se i a lo fatasi ia i le neiaso. O na e whaari lea o fofonga o lea tua. We see God's face in every good deed that we do. So when we forgive, when we love, when we show mercy and generosity, we show God's face to other people. Whaalia, fofonga o lea tua i le nei aso. Tātou te tāro. Lea tua mamānae, lea tua pa ia, lea tua mamalu. O fofonga e vaaia e mātou uma i mea lelei. Amataria fo i whaasausauga lau le tio ma lau televise whaasalalau. Whamanuia mai ali i matama i taif o le au whai ngā ruenga ngā lulue. Whamanuia la la usu o tangata i whiau ma ngā ruenga o le ne yaso. Lea tuai. Ha oa o maia i mātou. O mea le lei mātou te whaia. Mātou te whai loa au fofonga i tangata. O le loto whaamangalo, o le loto alofa, o le loto mawalalo, o le anga malu, ma le anga le lei, o fofonga na e fia vaaia e Samoa. Tātou ia malau o fio i le nei aso, e manu ia ai mea oma. Lau lava suafa Yesu, wa mātou te tālo atua i nei. Amen. Mato
Manatua Getsemane Crichton family. Le voi vaenga ole aoli la stofi la spolo yulai lu ono lima. Pamaya tuaile tato proclame lu itau penena sunga papenga ya etsone ngapa mori pamaroma paptaila sunga papenga. Sone mort penena nei proclame lu itau moria foi kani sio ngan weai. Spa pongo proclame lu itau. Ile aso ataiao pe atato lia ile lofa mananga lelo tato tua se mela paponga I tato tala I vai panua me so I tala I tano. In this update, the government's stamping down on anti-money laundering laws it says were overkill. It says its systems overhaul will ease pressure on small businesses. Changes include introducing a simple customer due diligence test for when the risk of money laundering or terrorist financing is low, with controls in place. Associate Justice Minister Nicole McKee says clear guidance will be issued. At the moment, there is no advice, so everybody is going to the absolute max, and this is where the duplication and harassment of customers comes in. More severe weather's on the way for the top of the South Island and upper and central North Island. Met Services issued new orange rain warnings for tomorrow for much of Nelson, Tasman and Marlborough. Jamie Cunningham reports. Met Service says flooding, slips and road closures are likely and people should prepare for communication and power outages and possible evacuations. Orange rain warnings have also been issued for tomorrow for Northland, Auckland, Great Barrier Island, the Coromandel Peninsula, Waikato and Mount Taranaki. Watches also apply in Bay of Plenty, Rotorua, Waikato, Taumaranui and Taupo. A focus on Uber's control over its drivers in a Supreme Court hearing in Wellington this week. The drive share companies appealing a 2022 ruling for drivers were employees, so entitled to sick leave and holiday pay. The court's retired its decision. Uber insists it wants to protect drivers' flexibility and independence. Employment law expert Jennifer Mills says the courts looked at integration of drivers into the business. Much was made of the fact that a driver can be terminated if their ratings fall below a certain percentage or they don't accept a certain number of rides. A promising start to the next Great Walk season in booking stats released by the Conservation Minister. Bookings for the 11 walks have totalled more than 140,000 bed nights, earning the Department of Conservation more than $9 million. And that's your update. To sport, and Victoria State of Origin coach Billy Slater is in awe of his captain's courage in Queensland's series-deciding win over New South Wales and Sydney. Despite the death of his father on the weekend, Munster led the Maroons to an upset 24-12 win in enemy territory. Salter says Munster's effort is as courageous and brave as anything he's ever seen. I lost my dad in January. I know what it's like. I know how it feels. Our dads are our heroes, and I don't know how he did it. And Timothy Tavatava Nawai is set to become All Black 1,228 and the fifth player to debut this season, presuming he's utilised off the bench against France in Saturday's second test. And that's sport. I'm Wendy Petrie. Kaluoe pikong e huapea se pupinge lomuku Wala bea kupuotiana masianga kama Wakakauloa onga e fea lua mawhai so papa Wa e whai mai o rosa na ua koe au mai Oke ofo pikong e ngape pelo ua e whai Ola ukamalo umela kasi ile apiki Ole baya soko we kangu umaya na ususuki Hey! Pikonge! Wela muang ikanga onge onge Lucia! Ole sipinge ya fala laungiu Sue mai so wala uamoku ole everywhere, all I do is find soccer. Only see the air for the long you. So am I so well, I want more.
vai aso umama le whakau awa e koe whale anga mai ngā ki lo ulu o ke le sia o le alu losu e sanga ka mafusu o lo mga ku e piko nge mako o ngi bale kaluonga e seila nei kua e lava o se pale ka waku o walopa anga ya Lucia ole anti ole ade le akui au se sadia hey pikonge wela muang ikanga onge onge Lucia au my soul, while I walk up, I forget where all I do, I saka. Only sitting here, fall along you. So my soul, while I walk up, I forget where all I do, I saka. Only sitting here, fall along you. So my soul, while I walk up, I forget where all I do, I saka. Waela muang ikanga onge onge Talo fa Samoa wa ule ne yo kasputi alu awal suia ngila wa ule kio aeva eva mai ina se fudu lima iva kolu amo Radio Samoa Vevela It's tough when roaming dogs don't get claimed by their owners. Often they're unregistered, so we have no way to reach them. He doesn't deserve it. He just wants to go home. He never should have been allowed out on his own. If you own a dog, make sure it doesn't roam and make sure it's registered. For you, your dog and your neighbours. A message from Auckland Council. All Together Auckland, Tāmaki Turiki. O i sauni malanga I Samoa, mana tua loa le mana rentals, e maua so se ta'avale e te fili mai ai, e tusa ai malau manao, e mawhaiona piki le ta'avale I le malewa lele I whaleolo po o whangali, whapealo tātou ofisa au tui ala fua, pe mawoli atu fo I le whaletali malo o loo e whamautu ai ngā whaabitoa, lo i le tātou insurance cover e te fili mai ai, ina dei tupu se whalewelawe ai o loo iai le puipuinga, mana tua lo i le tātou account New Zealand, pe lafo sa fo I le mana rentals e whaonga ai le Pacific Easy, pe whaonga fo I lau credit card, e whaatino ai le tongi ina o lo sa. Monisi whaamtalanga wala au le Pacific Easy I le ovalu se lau o tasi ono, po numera masani au kilani o le lua fitu ono fitu iwa fitu wha, po le lua fitu ono fitu iwa valu wha. Matalo sanga e transfer o e I le moana, pe asiasiane I le Facebook a le Moana Rentals, po le tanto upengata wha ilangi o le moanarentals.com. Moana Rentals o laupaanga e taitoloina oe, a oe malanga asiasi I Samoa. Oceania Career Academy, Sauni! Kako hoi, kaule kaua! He whai ana whai! Wāste no mga I maguia! A whaia sa ili se la asanga whau moe, a waloe te no whai, o le OCA e au tauina ai oe I mtata e sese, maua visenga whau fale, vali fale, palasa, male soifua maloloina. O le nei avanoa e anga wa ai tangata no whamau masiti seni New Zealand o loo halala I au kilani. Le sitala nei loa I le OCA, I le go.oca.nz/apply, po le vili mai I le o varselau ono lua lua valo fitu tasi. O varselau ono lua lua valo fitu tasi. Talo fa Samoa wa ule ne yo kasputi alu awal suia ngila wa ule kio aeva mai ina se fudu lima iva kolu amo Radio Samoa Vevela Sa vevela manu lu le waiva mara apidu to wate ale tula tasi na fa pokona manu ta to no ta to tala I vai pano awina to ngana pero tania te loaina se po ile
whatatanoina fo'i o le Pacific Business Trust pei ona taimtani ai fo'i nei fo'i baengo tausanga e maise suia mai fo'i le au nang fo'i le whianga ia tuala Victor Auli ia le whapatai le o molo na noa le ua tonu mai mauta nei ia se pai fo'i se saunong fo'i ia au wapo le paponga tāpua an mara tātou tunu ia masila fiati nei fo'i se lato fo'i au nanga ia moranga i lumbo nei o tātou ainga maranga whanolo ia pataro patu le ngang whanolo lo whianga tuala Victor Mauli ia mano ua whaia si manu ruor ko kungu whamore more ia malo whaftai ia moli foliangang whaftai nei tūlao o le auli ia e lau whionga polo tō wha le toto taito ia molo mātou wawanoa i le nei tūlao ioi moi whai lava sina malu lua le atunu ia ai le tuua i lava ia ngā ruenga matiu te whai fōi ia ua whapiona tātou ngā rurue ai fōi nei vai tau. Ia o se whaatalofa fōi ma se o whalofa atu fōi le pa ia man malo le tātou o tonu utaito. Ia i nei lau e wa mawhai ona maua se tātou wawanoa. Ia i tātou te whaasoa ai fōi ma tātou taranoa. Ia inisi fōi o nanga ma ngā ruenga fōi ale whaalapatonga le Pacific Business Trust. Ia e mawhai ona fisoasoani ai fōi ia i le mamalu o lo tātou atunu. Ia o lo o whaapeo na whaatino ia tina e po pisinisi fōi. Ia au fia e fōi mai lātou. Ia o lo o mawhauwhau e whaatino ni a tina e po ni pisinisi. Ia i Aotearoa nei. Ia mātou te whaatalo whātuai la nei tū la mai le whionga le tamaitai pule. Ia Mary Lose ma le taitai whono. Ia ele sunga fo ia Poret Manu. Ia ele pa iaman malo lo tātou tunuu. Ia mai o na tū tele. Ia i tupu matamali ia mai se le au whai ngā ruenga tutofi o lo tātou ori. Ia o lo whapeo na whanono manu. Ia matau asuina le ipu vai o leola. Ia i lea i tū vai ma lea i tū vine. Ia o whaafonga mai le nei tū la o le auri. Mālo le soifua, mālo fo i folau, mālo tau tai a taito. Ia o whaisina lewa o toi moa lo tātou whainoa ina. Ia o lo mo pele au le masina i lau tō wha. Ia me se foi le au whenga ruenga ale Radio Samoa. Ma lor so i fu omisia lo uso ya se o manu. Po ia se le o tupu. Ana tua foi e sau noa tuala pa te o le po ua tua au foi lau pa ta lo po le lo manu se ta to no moni au pa se unga ta te o le te foi le ngata ta pelo ingo le foi company sa e time tali ai foi. Ia le po o toi va vai foi. Ia, e lango nā fia o no mea lofa le in tā lenia le li po ia i tātou e wha o ngā ina mōrona mi inga, ia me so le po ua e tai le po i manisi o au pinga nuenga le po i le tau tua i po i. Ia me so le au ngā i si o tātou tunu, a mai ala utala le e mana tua po i. O le ptarenga ia pare sana pai se o manu pe o na e maua po i. O ia e wha malosia mo e po i e tau mawa puala au. Oh, ia. Ia mera hukupu laua le pia le Ward 11B. Okay. Laua o ia stauso. Ia o ke le patonuina lau whionga tuala. Ia a paipo e tau nei le a paipo i le ai. Ia ko uai pia se ia konga ise kai me mo se noa ka ko le asi. A tūranga le nā. O ke pia o le manosi o ia. Ai le kauma whainga ngapala au pia o le anga. O le o mai ia e papatai. O le kapa mai. O le maualo o manosi. Ia papatai ia. Tuala le whio mai mtala mai au le po o mana ia po le tā maputanga ni aso e moni au. Ta maputa vo this company tal vo ia le ua e toi ono mai po i le tu. Ole mai ia wa po pa po mal ta tonu ia tonu e se te bino pelo i maso ole mercilia lo malo si peluso pe to tonu ale ward 11 po fair level ward ia se mo fo se ava no se mo singa le songa vo ile ia se man ia kau nga ia fa tonu se ngut fola au le ngua malanga ia fola ia karusia mo nga uma kwa ia la nga wole ko fa ia de vai salo mar ko ko sia so alu wa abe ia wa fe ia so alu piki ia ile ia mo wa singa sua masi asia ia wala ele pa tonu wina lama ia la mo wala mo no taito le o isi mele le ia ono lo pa po le uso ia con fa ia so le
ya kongo e o ko po i po le ia umololo kula sasi po mangia e ke duanga e melo po fe pa lo ia au ya mano pa tai wala no tai ni ya tu tango ia no fio mai ta e pe o po le tunu ya la foto e po i so po tu po i se po le ngana ya la foto po stu langa le po la to o nanga ya pa pon maro ta tunu ai po staff city ya la pena po enta pa i marangang pa no lo tu bana tai to ya ma fa fonga fo lo ta tu tunu ya e pe ya na ya ile mata no nga fo i male to fa fo ya se manu i na va ya so to na i ya la ya o nanga fa tonga le Pacific Business Trust o le tausanga nge a to le fast food tausanga talu ona tula i mai le fa la tonga o le anga va tau lava o le fa la tonga nei o le fiso soani ia tia e ma ngā lulu e whaatasi ma bisinisi o tātou tangata Pasifika i to tonu au te oro nei ia e o mai lava le valu lima se i o lava i le taimi nei ia o lo whaapea lava ona wha tino le anga vatau lea o le tātou whaalaputonga mai lava i le whai pisingisi i lalo o lo whaapea ona lala i Invercargill e o ilunga le nofuanga e pe ona i Northland o lo whaapea ona ngā lua ma le tātou whaalaputonga o le taimi nei ia e ua lata i le lua afe whaaselau montupu pisingisi Pasifika o lo whaapea ona ngā lua ma le tātou whaalaputonga i nei Aotearoa ia ta ulole Pasifika ia o tangata mai Tonga Fiji Samoa Tuvalu Papua o ila tou mo lo whaapea ona whai atina ia o lo mawhai ona mātou ngā lulue ia pe tau mawhai fu e sosoani ia inisi au nanga e lo mawhai ona whaapea ona tautua ia ilo whaalaputonga ai ina ifisilingia o a tonu lava au nanga awa umane mātou mapo kalame ma seu manu le vai aso nte nei e lata tasiri minute na umane vala au ia ai vala au atu le mamalu le atunu ia e lata e leono i se fulu montupu tangata sa wapea vala au atu mafisili atu ia o au o le si vala au nu se sili atu o au le tau mafau e a mata le pisingisi mo vau ia o le me mua e fisili tangata o le ala o le ala o me fai so me mua tau a una le stala aloa ia e tau na le stala pe a whaapea o le ala a mafau e whaatino le atina ele ia ona titilo la ia isi tu o le pisingisi pe ona ia le business plan titilo po le ale le practical o le pisingisi pe mafai ona ngafa tau lima ina le tangata lea ona whaatino lea pisingisi matuna na whapena so o e whaavaenga o lo whapea ona patino iaile o nanga le whaaputonga le business Pacific Business Trust vaenga mua a whapea o se whai pisingisi ua le stala loa ia o le stala loa ia i le tātou malo ma o iaile New Zealand Business Number ia ma ua lata fo wa atol tau sanga talo na whaatino le atinae ma o se tangata Pasifika mai limas fulu share limas fulu pasenge o le share o le pisingisi e lo whaapea ona one oi ona e hanga waala ia te le stala le tātou whaaraputonga le stala fua mo le whaafonga mai o le atunu o vaenga lai whai ona sosoani ele tātou me mua e umalona le stala tangata ona ngā luele ma le whaatasi ma le tātou business partner mo le mātou ofisa le vaina le business e tā ua le vaina business partner o lātou ia mata whai oi o le tatala noa lea matau mawhai e vai ili ia lau atinai matau mawhai e sa ili po fia tonu ale le taati e whaafita uli po le ale mana onga o le whai pisingisi o le vai nonga lu a umonu na whai le tau whapertani o le business assessment ina ia vai ili vai nga tau marketing o le sales o le operation po iei fo se plan po se vai nga mamao o lo atinai umonu le vai nga le ona tau mawhai le e facilitated tato investment funding o lo ia so soani e piu taile o le pisingisi so o le tatou so soani foi ia te la tata fe e vili atu me se tola le mina o mi se mo vao o lo mana o mi me fa nga luenga o le terminei
ia o le fesoasoani o le tatou faapotoga Ia la. ua agaʻi le taumafai e fausia pe build the capability o le tatou business so fesiligia lo ia ga meo capability le toa ava pe sau e uma ifo le assessment e le iai se pe le iai se website pe le iai se business plan pe lo iai se strategy o le tatou o le atina ele pe po le marketing plan foi o vaenga nga e fa pe ona ala e awala na i le sosoani o vaenga ia pe yo foundations ia po fa vai le o le business awa ia e fai foi le tala a vatu mea vatu fa tau resources matula pe e fai uma a le leile fa o le fa vai o le atina e fai ona mausali ai le alu le vainga mamao ma le alu mamao le tatou o le atina o lo fa pe foi la ona ia tatou onga po tatou workshops po tatou workshops o lo fa pe ona fa tino le tatou officer tai tomo le fa fonga me la tunu ele ona o kilangi ele tatou officer o le o Wellington o lo kala skeke foi ona o le fo sala lau tu fia le tatou atunu ia ma tatou Pacifica ia o lo i vaenga o ka ko workshops foi la o lo available mai ka ko officer Wellington au kilangi malaka skeke o le fa mo au tu tai tomo le fa fono tatou atu ai me se la va fai business fa mo workshops ngi ina ia fi sosoani si tia le tomai malanga va ia ngai luma le ia na ia mafai na si tia le atina ai misal meta o fai ngi o fai unga ina ia le tomai malanga va ia mafai e tata fai business pole ona o nga fai ia la to fai unga ia e fa tatau le atina e business o vai muri o tato networking events le ngata o fai tato onga pa tolo mo le wala e fai kako networking events e invite kako ka fai business ina yo mai e fa soa ma feilo ile sitangata fai business ina ya mamlama ile tulanga le works mai ana ko e network ma so ani e fe pasia ia la to manatu malato aikia e mo fole no e kongeke ka wa o le successful ia la to atina o le ke le ala va no network e mo fo ia isi opportunities mo tato for business so pe ona isi na va nga lo fa pe ona yaile o nanga lo Pacific Business Trust nai va yaso lo lumanei mo fo le va no tato to feilo e o le afa pe ona o malanga i across i Aotearoa e feiloa i ma tātou communities feiloa i ma kako ka fai business ina ia fesosoani ma tamo fai sa ili po fe tonu lava lo o ia le atina e terminate au a foi fa fitau o e lima ta ina lava le ngaluanga le Pacific Business Trust i fautuanga ma leo tātou tangata ina ia so le fau ma le fau e peo leo ia e tu sai fo i mana o ngau tātou tangata ia peo se tala atu na e tu sai taito ia ai e peo na ia mai le lova ia so sa matou nom se man ia o lewa uma na fai o matou feilo inga fo i manisio le atu na vala au atu ia afa pe fo o fa fonga mai nisio sa vala au atu le mo se vano se fa mole text mai vala au mai to fa manatu mai i le matou officer ia i la to lo vala o ia i fontanga ma feilo inga fo i manisio sa vala au atu ia o le fa pe ona fa au mo na vai aso le o lo manei mana ia tola e te vatse tala e se to o Barcelau pa mo mole ia o fa pe ona ia ele tato numero o Barcelau o lo fa pe ona fuli mole manu tu o lo ia ele o Barcelau lua valu fitu lima lua ono so le o Barcelau lua valu fitu lima lua ono so e fuli tato to tasi se me tato o tu ia o tatou workshops ma networking e fuli ele kokongi a facilita fa pe ona te facilita o fe me mo ia fa sa longa o lo inu tatou website tatou website o le www.pacificbusiness.co.nz ava be te alo inu le stala i lo interest ia ona mo ile le ava noa e te sua tuai ia e te awai tatou o nga fua ia mo tatou atunu
Moli lama le nganga whamaro, mātango whie, ia maisa le manino, mai o foi e tulanga uma wa e sauno ia ia tuana o pa ponga maro tātou tunu mātango whie le tene o tōp so soani, amo o mia so soani o lo tawati, ngā e po ia lau pisinisi, e le leilo wha so atu, loa ngā i atu, pesili atu, e wala pai mai le upore tunu e anga tonu manu o le pesili, a wani pa pea o lae pa anua pesasi confused, lae pa anua pesasi lo pina, ngā ngofo le umanga leo o mele o por se lau dua balu, fitu lima luono se umafo o kanko pa sa lau, ala nganga pa mano ya o loso vani swapa, manino, ai me se fole tau le Pacific Business Trust, ia lofa le ni pa lau tele pea to mai manga ba upo e le li, ia pa iau ngānu wenga le li, a me se so swani na iau tātou, tangata o lo tawati na e lo mo mia o yele loto ia ai vai le po to offer o to tulanga i lesi tu e pe bon to soani ia build up o le la to ia mo ranga i luma ia le le mo tala noa ma ni noi ia ma tu pa ma lo tu ala pa te le lama ne ese si me o misi o to fia sa no ia ta ma vai anga le po ia tu po e to po nga lu e to po i mo ta ma la ia pa mo ia le ia nga venga o pa so to e ai perfile mo le ia o pe o tato pe do mo soi mai tata le we anga va ma ta ni no mai le ia pa ia mo lo be inga ia la foto fa mai ma ta por kan ngang pa no to fa tai to tasi lava si va enga le o tia o se tasi fo o mato client ia pe ona ia le tato fale o fule e vengi Pacific ia o na fia fa i loa tu lava le tato watu nu o le vai aso fou, o le taalonga le tātou manu Samoa. Ie nama. Ngai ok. E ngā le taaloi ma le au o Skokilangi. Ia, o le aso atai au. Ia, o le a whaapeo na whaatino o le a iaia sui o le tātou au i le evengi Pacific i le lātou whale o loa i Malai Va'alili. Mangele. I Malai Va'alili. Le au kafo le warehouse. Ia, le mangele. Ia o le whaapeo na ia i sui o le tātou manu Samoa i nā tai au. So, tarusanga tātou watunu, ia anga e whaali lo lango. Ia i lea fo i hati na e po o pisingisi o le tātou watunu. Ia e mesi o le amolewa no e whailoa e ma sui o le tātou manu Samoa. Ia i le fionga ia... Le malu. Ia le malu ma whaamatua inu, ras. Ia lato o whengaruanga. Ia o le a... Le ia leo mai, ke wale maua se avanoa i le asto na i vai aso fo e whailoa i tamta alu. Ia o le avanoa le te suai, ia avelo whaamanuianga, ia ma sila i fo i le whalo loa le vengi Pacific. Ia whaatau so la e. Ia mawhisosoani i fo i le ati na. Ia i le tātou whaaraputonga mai le Pacific Business Trust, taito, ia o lo tātou tuatusi o lo i nā i le Fastfood 5 O'Rourke Road i Penrose, ia a whaapea we fia mo le sosoani le mwhaini wala au atu, ia su atu, su atu ma savadu vali atu, ia tātou whaasoa ma tātou fitufai, ia e maua se fisosoani, ia mo lau ati nae, ia po o se po le pisingisi fo i lo whaapeo ne ngā lue ai, ia o so mātou tala le mo le atu o mātou lo whaanga pa ia man malo tātou tunu, whaafitai lango, whaafitai fo le tāpuai, ia i ngā lue ngā lau o fisa, whaamalu ulu atu fo i lo tātou tunu, ula se upu wale tau tamali i fo i le whaafonga. Ia e poto lava le tautai, ia e le atola nā tu yama, ele nei i tū la, e whamanuele tua taito, ia e meise le whaafonga lo tātou atu nuu, ia e meise fo i le tamai taipule, ia ma le sunga fo i le whaafeangainga, ia whamanuele tua i toi tiu teo le nei aso, soi foma i manuia. Ia, soi fo ia tuala lo pātu.
bread of life sent down from glory. Many things you were on earth, a holy king, a carpenter, but you are the living word. Say it now. Come on. O te whawhiloa i tātua tunuu, mai tātua polkalame, o le areto le ola i le nei aso, ma lor so i fua manuia. O le lua le tupu, o lam ta upe lima, whai upe sifuru lua, ma le sifuru tolu, whapea. O na liliua i lea o na manu, wa alu ma le ita tele, a ua whaalata ane ana auna, ua whai ane i a te ia, se nai, ana whai atu el perifeta se mea tele i a te oe, e tele whai a ea. A o le upu mo o le asu le nei, whapea, o le fautua le lei, a good advisor, o le fautua le lei. Wei loa le tala le iana amanu, ia o le tala masani, o le toa, fo ele mai, o le toa malosi mai suria. A le whawhitauli, o le toa, e le pela ka malo, ia le lawe mai nai loa e le nu o suria, ia le wha malo longa pe o le tala ten titi, fo ele au na toa lua, na ma. O lo ia le wha malo longa le perfecta le tua i le nu le Israel. Le langa kuli mai loa ia na manu, mana au na o mai e whai a Elsaia, e wha malo lo ia na manu. Ai ke wo mai o menkupu, e o mai o aku le perfecta le tua. Ai kango perfecta, ua kuli mai whawhua na au na whai ai, ngalo lako e whai le linga e sau, e alu e kofu whaafiku le aru tananga ma maila i longa le pela. O le la sau ngama, malong mangaku, e sau me whawhua perfecta whaafiloa ia ma pe hava mai wa o io te tai au. Ai vai aku le ia ngā mang soli. Wa whakau waa me pe le ango mai perfect. Ia ika lo mga mang fe mai. Ia sa kaunga sau wafule li le ale. Ia kakoe o. Ko sa vali lo ngā mang fe mai. Ua li liu na manu le pela o le a koe alu lo ngā ika kele. I le perfect. Ai ke iau whau kua koe anga fe mai. Uwhai aku e na au au na. Le lei kere koe ngā au au ngai. Uwhai aku e au au na. Se nai. Se ongo sa. Anga whai aku ngai le au au na le tua i te o se mea mawha, pa se mea whainkai whai. E ke whai ia. Aone ngai ia mea whakau waa, whai ngofi, ngano walu e ki kofu. Pelo, na talia e na amanu le whautuanga le lei, ana au au na. Alu raka malo kofu, ma marta malo. Ok, lola le ki o tala, o te ngata siri e o ki meno kala, o au na na amanu. Pawhela anga le eika maia, e le malo lolo la tu matai, nga malo lo, ona o le lei o whautuanga. O le songa mo o le aso le nei. Aua e ke tu ua le whaiva o le whautua. Le loa po o lau whautuanga. E ke lawea i mai ei se tasi, e se mea o lo anga i atu iai. Aewa ai se tangata o lo anga i aku se mea le anga, whautua iai. Ae whaifai o se tamao le ainga, whautua lo ainga, whautua lau whanau, whautua i alo to lua. Aewa ai se mea i le whikaui, whai le whaiva o le whautua. Ole kire e manuia ia ainga. Manuia ai malo. Mo meu tangata ia tangata whautua. Ai whai malo Amerika. E winga ai kuia Trump le makau kia mai. Ai kui kua Trump. E eilanga meta ole whautua sili. Kamaranga e ke lelonga sao e whautua ingai ale presidente. Ia e whapena fo i te oe. Au whai ke whewhe whautua. Vai whai tangata nei. O au na i lantou. Ona amanu o le toa malosi. Ai le whewhewe i lātou e whautua. Ngā lako walolofa whautua. O oi fwoi te ngata whautua. Ia maua le alofa e ke whautua ai. Whapeo na maua e au na manu. Wai loa le si whaivanga Yesu le whaile langi. O ia o le alo le tua. O lo whaia le whaiva o le whautua. Mo tātou inga. O se ngā luenga le lei. Ne ngā luenga lea o le whautua. Le tua. Ia tele ni tangata e te whao penga ina whaia le nei whaiva o le whautua. Whautua mō mea le lei. E manuia e so support putonga. Whawhita Yesu. Amen. Fa ama oni, olo na alofa.
Oli ia le. Nio ta tau lama tātou oli ele au noi le. Ma tātou e vi infa manu pa tai. O yer tangata o manatu mai ai. Se vong mania hallelujah we September to fa mai atu ai tātou proclame mantango fie pe ona te pena ina pasta na pa le copa a reto leola. O le upo leola tātou fie ta lia o le suru yo tātou vai mama lama yo tātou wala. Mori fa maroma fa tai pasta na fa le mori te pena ina nei proclame fa ponga poi. Ia pe tātou dia le aso atai au. Spuban minute tāne tu lai luam na tātou tala i vai whanua. Tari tonu te penaina peunga ia leulua ia li i tō whinga. Ai patara pātu la tō i lunga le apio pōlinga, witness mapusua, manola mapaptai, uso tari tua a mosa, manola mapaptai, tuna moli, moli ia pape po ia Aaron Sela, alo pātu leo ngā upu tō moli, tina manole, maputa mai, pape po ia po seta, pesha boa malola papai wa timu wa malulu so ngai asi upapa sabili male io e manoso ole afo lima kala leche ele ole luole papai lo fantu ia pe po ia evangelist Rarotonga miti papai tele lava molo fa anga ia amispo fam yanga lo patele atu evangelist Rarotonga miti ia marol mapta mai wa malulu ia te ronei sieni le sa e oe papai mole au taua au na mai ile areto leola ia le na leo splodo minute ona tare le tulai lua oi volenga mala o mal ta telefon mai atu ai fo ia pe ona fa ponga fo ia o tare ta fo le fionga atu ala bekta ma au di ia mole tautua fo le Pacific Business Trust esel mana ia fo le fa mano si atu ia ma to so ani atu pe fa pe o tawatina esa business wa vai ale la makungu mela e te toi tala no ia vai e fai po i malako workshop. Ele ila se meke pole karu kau abe se courses. I se isi ku abe po se skupi. Ai ke anua i malama i mea o malama ia me se po i e te pesili ai se mea pa anua pesase alo fil ngano tawatina e ia fai po e mai po io ka magi e mo ba he sekia ia pe fai po i sau fale taxi io ke leo o ke leo matu ai e manino pe pesili le ai ele o penga venga le pepsi sa ya ele pionga tuala victor vauli pe faingi fale pasi pe kalia ia e manino a pepsi ai ai le batu kali ia awal pole awal e mo ale no mera o varcela lua por fitu ala o pole pe o misi de ma venga misi e morga due mai e se manga ia o varcela lua por fitu lima no ono o Barcelau, lua barfitu, fitu lima lua ono. Mane me anofa le kasi, ko fsili mai boi. O Barcelau, lua barfitu, fitu lima lua ono. Tala noa le fionga tuala bekta ba auli le tautua le Pacific Business Trust. E sere mana ia. Kawa ki nga e pe mga paisa businessi, maua umma kuranga e bole. Kawa whainga pa pe o le lamar se lengi kauku le kalangoa ia. Manino me un pekano iai ia mano papai se ni sa mano la papai ala pai mora mata utia wa mai sa de leia ngar koko sa mo ne ai koko sa mo ka kiri nga o ia ai fio ro pankeke la ole ai nga nga o le ai ka o ko para pankeke li ia ai o la marsi fia mai ia mona mata utia kama pankeke markok samo umaras salma ngai ia ka ma paparengi I therapy ma ngai ngai pola au langu me mak pa ve o pola au langu mu ne hai io ese so ma langu ka pola au ka ma paparengi ia awan so fu mano loina ia marola ma pa tan marola tunu le pane malon sai la tofia ngai mga venga le fango fie ai marola ma losi moto mai mana taula o et fa mo ai e moni tanto te o ai le li o fa mo silly na tato ai o nga tasile putia mare o mele
e lo fa manosi e le anga ka kalo ai fa mai so le okula ka nguru ya la si mane ni nga ka ro ko fio anga ma ku manosi ka nguru ia e le na sa ka na nga kai le ina tana le e le o va ku ka nguru an le na ma tano mo manosi fa manosi lo nga venga ia o maraso o ma kwa fia am kwa fia la o ka longa ka no fai e le pengo fia ka longa le la ka lo le o plex mane na si le sila ka longa am ka nga frani ma le o plex ia ke o le fia o si wa la fa ma o le au fa ka i le o mai ia ai mo le au fa ka ia fa inga le mangai o le ngai le ngai e makangale fo ia ku kodu ia test ai le se mano pe o ngana le ngo pa ko inga fo ia ku lao ko le se mano o le me ku nge ku ko o mai ni ai ma ka manga fa randi va sole mai le ai e ko fai po ma ko ku se ko pa lai fo si ma ko tu ko ko fo ia ngai ke kang ho una fe mo ko pa ka ide me ka ar ma ko ke lo to po lo langi ni le mai taiso lo o mane na no langi to pro plexi ai le ko ma lo ya ma ko ke mingi o lo fo le ko Europa le Six Nation le fa nga solo nge sa o le ai ba yanga nga ma la me ko ki nga fa nga ya ba ka ko kama nga wa ko tsuma ye o la no la ko lo kongwa le ka alo lo plexi wa fa ko na le o mai no o mai pe yor ka alo lo plexi ya mu ye ta longa nga ya to fo yai ia no pa na o le man sa mo ka no fai e lo va so ngai o le va so le i den pa ka alo mi sko ki nangi le pa ingai le o pek sa mau di so li a va pe ka ngi si ka mo e ko va ai la e le alu le la alu le man sa mo ko the manu ya me fo ta penanga house o pelga le malu tu si pisi ya lo fatele atu mnuia pole time tali e po e mai so to peno bol to fia e ma no si pa fia tam allo le manu za mo e orta allo ai le polo te ma lo ka allo la kingo fa ingolo e o ya rango pa ko le so ka allo e o ka fast score ka mi ka allo lo lo ya li Luisa fu mo no e yu ka no fai o mai malu rufu eu to ia se kanga pe po ia se kanga ol pole ai no fa mai po au sini ai no fa mai e pile mumo oe le va ko lo fanga e Hastings ma nei pia le ro ia di Luisa fu mo no e yu lo fa tu mo to Hastings ma nei pia ia mano lo wala vanga kanga pu le was 10 minute o Natala le to la e lua na tato tala i vai fanua ai pe meia a mai lor ka par sami nga wala vanga Omi te tonu lau olu au Baile pepe se ne ima imau Afifi malu ole tama Baile lau ulu ne ima tala tala Le lau fai fa pito i te tonu Vai ima sae pape o se pomu Le la mai loa ole tama Se faala i titi se nai au mama Tafia ai I se palu sami te Tafia ai I se palu sami ese papala ole masang yai osio kwale masang mi se kila vale no lola cho ole na ona cho fo ya le na si fa fe aku ile mekto luau ulo pe luau pipi e pule lama o ila sikaili luau mamo e file mu ko sel si usi unge ike i wa feu ele ayo se masa lo salo le palo se mi lava inga ile kalo o se ki ole me
le ka koloko. O to e ole atu ilo utama. Si o watu nuku bele o Samoa. Wala ko po a mama ma i o tangata. Kaila au ale au sai. To e fa sai no mai ole me amoni. Ka me ai fa Samoa. Se mo atu nu pa umiki na se sumo fa. Ko mo i se talo tao ma se palu sa. ai I se palu sa mi te tafia ai I se palu sa mi tale lava ai me ai papalangi na ole mawai I latino mai he tafia ai I se palu sa mi te tafia ai I se palu sa mi what a few if I tally se palu sa mi sei pa mai lelangi la fai le ka be ai. Se talo ka o se kile le ve. Sapa mai ni pe o se me. Ole ko i se. O ese mais se vai sa. Ya nga fa mato o ma sa lo sa. Le pa sa mi le ngai ni wa o sa. Lo ai so le lo ma fa. O sa o nei ma le me. Si ai ka ko sa. Tafia ai I se palu sa mi te tafia ai I se palu sa mi tale lava ai me ai papalangi na ole mawai I latino mai he tafia ai I se palu sa mi te tafia ai I se palu sa mi what a few if I tally se palu sa mi sei pa mai lelangi Talo fa Samoa. Wa ule ne yo kasputi alu. A wale suia ngila wa ule kio. A eva mai ina se fudu lima iwa kolu. Amo Radio Samoa. Vevela a. Fetuta iala ilo uolanga lo ufatu enuti pe atate te a analese anoa oe usele lailoa usele iloa ina le matuitu itinga Unless you know, oh,
te tō manga ia pai mai a sei maluai a ta te a ua lai loa li ia ve se ni te lei loa ina le matui tui tinga ole alofa na te sai lua ina o te lei loa ina le alofa e ana ngata ana le se anoa oe o te le lai lo 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 to au lo fina ngana o te lei loa ina le matui tui tinga tinga ole alofa na te sai lua ina o te lei loa ina le alofa e ana ngata ana le se anoa oe o te le lai lo 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 to au lo fina ngana o te lei loa ina le alofa e ana ngata ana le se anoa oe o te le lai lo. Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina oe i laungangana fitu aso le vai aso. Na alofa Samoa wa ule nei o ka asputi alu a wale sui alingila o le kio a eva mai ina se fudu lima iwa kolu a mo Radio Samoa vevela a E whatalo whātui lau whafunga anga le nei tūla o le awa uli, a lo mai o se whaopoponga le nei o tātou talafo mai lo Radio Samoa. I talo to mua, ua moli nei le tūla fono se talavou luas fulu tausanga le matua i le whasio tangata wha amoemoeina. I se whaalavilavenalia e mai i Hamilton na masalumi ai le whaonga e no se la au malosi. Lipotia mai le mai ai o na whaatino e lea talavou o le sori ngā tūla fono na ia whaasi i lima ai loa se isi tangata, ma ave wha malosi ai lana taavale, e sola ese mai ai ma leo leo. E tu sam whaamtalanga mai le New Zealand Herald na longo atu leo leo i se mta upu i se tasio fale i lona tuatusi o le Belmont Avenue, Chartwell. Pe tu sa lea ma le toi lua se fulu minute i le itu lae fitu le afiafi o le asolulu. Na mau atu waiseli i tosu tasi tausanga ua maliu. Ta ue leo leo e o atu sui o le lato ofisa na tali atu i le vala au ua le ai le na maliu ai le taulia lea tosu tasi tausanga. Mai le mau atu wai o le tino maliu o le na afia na ngai ai loa sa ili ngā malu le malo e tausa ili le talavou. Mana mau wai le whaonga o le vaalele a leo leo le helikopo le Eagle e sa ili ai le a lii i tu umo Waikato. Whamawina Detective Inspector Daryl Smith na whaasi ili mai le talavou se tangata na malanga atu i lana taavale. Ta ua na tu i ai le taavale a le na afia ona o le sa whailo atu e mo mia se lifi i le awala o Gordonton Road, ma le lilo i manatu o le awhaasi lima o ia ma ave whaamalo si lana taavale. Na tuli loa ina lava e leo leo ma maua atu o ia i le tasio a ai, ua ta ua o ngārua wahia. Ina ua maua e nisi o vaenga le mtanga luenga le taunu ua atu wai o le taavale i le a whaitu, po le toe lua se fulu minute i le tu lai tasi i le vave au. Na sai matawhi ai loe leo leo le ali i le a whaitu. Ua moli ai nei lai leo leo o ia i le whasio tangata ma le loto iai po le whasio tangata wha amoemoeina. Le vaenga uta o le murder, o le whao mea matu ia po le aggravated robbery, ma le moli anga o le leo sta i o wha tonungam wha sino ala leo leo i tiute le awala, i lona wha peritania ina o le failing to stop for police. O le solo o wha mawine tu la iai le alii i lumo le whamsinonga wha i tu malo i Hamilton. Ele o malo lo lava ngā luenga whaatino le matanga luenga o leo leo. I le tau mawhai le e tau fia le tele o ngā ioinga whaasutu tu la fono ma le tūla i mai. Ai mai se lava o leo fimai ai o whala au whaasaina to tonu o ai o New Zealand. E pei o na iai se tasi o ngā luenga le matanga luenga na whaatau tai ai whaitu o matamata piako. I reporti mai le New Zealand Herald whaape o le nenga luenga na ngā i tonu lea i le tau fia ai o ngā ioinga nisi.
o lo masalo mia. Le sapalai ma le au maia i to tono le atunu o fala au whaasaina. Maui reporti leo swainga na whaatauteia leo i matamata na maua tu waise la au maalosi i lona i tu aingo le pump action shotgun o tupe o atu le lua se fulu wafe ta la New Zealand. Pauta whaasaina o le cocaine, mai whaamauina silia atu ma le afa kilo kalama le mamafa, ma le tasi o le afifi o lea lava pauta whaasaina e lua se fulu walu au nese. E tos furu iwa tau sanga o le li o lo tawhia nei lalo le wawa ainga leo o le atali ai lona tula i lumo o le whaamsinonga whaitu malo Hamilton i la solua sunga le walo le masina nei. Ta ua molianga ono moli ai o ia e feso ta i lea i nā koti po whala whaasaina ma le umi eina o a upenga matautia. O lo whaamauina fo i le ono iai o nisi molianga e whaopopo atu i lea mataupu. Walipotia nei le whanoa ai o le olo se tangata i se whaalavlave matautia na alia e mai le aua uli o le asolulu ina o feto ai ni taavale se lua i mga ala o Willoughby Street ma Mill Street. Na wala awane leo mo se visoswani ina walipotia atu le laveve ai o se taavale ma se pasika ilo na itu ai ngole dirt bike pe tusale ma le 25 minute te ai le tu lai tolu le aua uli. Whamawina na watu wha tope le na wha foel pasika le whale mai. Ona o le matu ia po le tūngā tele o manuanga na awhiai o ia. Ma ona o le tūngā tele o ia manuanga na maliwai lava o ia i le whale mai. Na watu fo i le whale mai ni tangata se to o lua o e na i le totono le taavale le na feto ai ma le pasika. Whamao nia le tāpuni ai o ia i tū au wala a o whaatau tai esu suenga a le vaenga e na whamwhaalavelave tūlai mai lunga o wala tele. Whaamanino mai e leo o lo whaatau tai e pea suenga e tu sa e mai le mafua anga o le tūlai mai o lea lavea. Mai tala i tālonga, ua whamaunia mai nei reporti a le leti o whawa māloa New Zealand. Le toi mawai o le avanoa le tamaitai i longa o le tālonga lakapi o Ruby Tui, e ta alo ai mo le au lakapi a tamaitai o New Zealand, le Black Ferns. Tā ua na whailoa lea vaenga ina ua whaalawi loa i ngoa o sui o le awhai maawe fu o le atunu, pe ta alo fo i mo le au le Black Ferns. I le tālonga ma le au malo si au setalia i le asuto na nei. I reporti a whaapele i maua le avanoa o Ruby e ta alo ai mo le au le atunu i le tamiro sanga le Pasifika le masino mea tau sanga nei. E na moli mawina le ta alo ai o lea tamaitai mo le au whaapele au tele taito o sifulima i whai ungo le lava yaso. Mana mawai lo le vala awino o Ruby e ta alo i le nei vai yaso. Ta ua le whiwhiri ai foi o Ruby e ta alo mo le au le Black Ferns na whaia e suitu langa lea mo se tasi o tamaitai ua whaamanua lia i ta alonga. Mai le whiwhiria mai ai o le tamaitai o Ruby Tui o lea u whaamawina. O le aatoa ai i le lua se fulo o ta alonga whaitau lia po test matches a le tamaitai mo New Zealand. Whaamawina o le ta alonga muli le nei a le au le atunu, le Black Ferns o le a whaia i lau whanua o New Zealand a o le i whai malanga atu mo le tamilusanga o le ipo le laulangi i Engilani. Mo le sila fio tamaitai o Rubio se alo Samoa wailonga i ana tau mawhainga i lea whaanga tamo le lakapi ma lana tau tua mo New Zealand e ala i lea ta longa. O ia foi o se tasi o sui o le au le Black Ferns na ta alo i le ipo le laulangi le tau sanga lua o lua e pe ona sola mai ai le Black Ferns ma le siampini. O tātou telefona mo le nei tu la whaafetai whaafonga mai tō whaasoifua. Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilangu ngana fitu aso le vai aso. Vele tula mai ono mana bidu te wa te ele tula e lua fa poka maro ta to no tala I vai fanua me foi tala I ta longa te pene le pionga le ulwa ia le I to finga ele me foi vai ngore uli la stofi se polo yo lai lua o lo lima fa ponga foi se taimi o luma sta venga tala tau sil fion maro ta to no te dono night si la ne lama lo fa malama tu lo hio he malingi ti munga a wa fa so lo atoa I au ki lani. Ta tonu po iho o e lo sao paini on kwa mamafa o ti munga. Mera pa mawina lo tu mau. So fitu le mapanapana lo ye au ki lani. Malono manu le pia fis puma pa. Au lo au o pa so la to. Wingo pa nao tau le asparaile. Ma me so fitu po le mapanapana so lo le manu I le po.
Pena po winga tau le asto nai male sa. Spulu wale le vera pa moina le asto nai. Spulu iba le mafana pana le sa. Lona malu le po le asto nai sutasi lona maulano. Ia a iba le malu le po le so sa. Iba lona maulano. O se ainga se o taha te tono sa mo pa talo batu ne vaenga po I o le aoli o le na ua manu minute te ale tolu ya o tonu. Ya le manu minute te ale lua ya mātou. Ea o lo tu mau po le mana yo tau le pamba atu ya sa mo ala mai o lo awa lama nisi vaenga le tono mana tua lau talo. Lua sepulu iwa le mbera pa mawina mai. Si o taha te o tono umarona manu le fiapia lua se pulu lima se vaenga ya no pa toa o mai ya opani. Ona mo ko maanga ia o ki munga sabani bani ona moto vai ai o sabani lunga le Harbour Bridge I ke e wai pa o le sami e o sabani hore nanga ia tu la lola la mo le tone pa ia sa pa le pouta ka sile ka ke malanga ai ia ai le se me ka ke pore ai lo anga le ane li e lo to so I fua mo ta to wona sa inga na tala tau ia wala mau por kala me panga solo ina ua Tulai maritato taimi le ua ipa minute te ahi le lua, pa au pea tato, por klame se ia pa ia le tulai. Fa tonu, ia, tonu e mose taimi, ia, ona mole o se amanoa, a mole amanoa lea lea, pa ia so lele, so ia le radio sa amoa, pionga nenu mai ava, mai na vai, ia pea te saima le pa amoe moe se taimi o I luma, ia, e toi pa ta lopa, tulu tautua le radio sa amoa, su lima, eba tolu a mole, a tolu tato, tunu I iau te ora nei o atunu maho pe lamba maputa mai ai pa penga wenga mo te malawa ia me sport pa tau tolia ngā se ngasi o tino mano le atunu so se mo te ngā se ngasi mo te malawa le auso tina tu pa pino tulio la tu pa salanga o lava nai pa na witi ia lo pa penan fe ngai ma malo longa ia onga ia ta pena mole mai spo pa ta lo pa tu ai tau tu le radio sa mo su lima I tolu a mo tanopa lava, malo palau, ke mo ma le malu lu on ko ma ngaia. E lo fa lo mo tsam lo. Ma tu na tu pile mu de lo fo le li, e le ya le li, o sa uma, e le li, o sa uma le li. Ya ma lo la pa tai pa ponga mai, pa tai no to te li ai no ta tu a radio sa mo so lima e va tolu a mo. Tau tu mo e fitu aso lo va ya so. Lua se pai tu la mano fa tai pa te ro pa tu lungo le penga pai langi mona ma tau tia yo fa tai ma ngel manu lu se pali pali ai pa pali manu lu ki munga e ya pe fo ya rem le mo nga wo wako pe ser na la e request mai ana le ai oi ana le se no ya ona na le wo kim fa zo ko ai E vinga leu wa ia li Luisa fui maono e eu pa mai fa tai la tai to lo fa po I le partu ya po a masiana fa nau fa pe po e te mai tai no mo ka ya pile mu ya matai pa meleane ya pe po sunga kanati ma marina ya o to uma do lofa mai ya ele ka uma se kanga pe mas kanga apu e mo gia lo va tu lo wa ia li ya ai ma ngai ki mu mano lo lo ka o se ta ele to pa yali I pele ma lo la matina pa tai ma pa mai lo pa tele atu mo to Australia la be yao o mi pa tai ma lo la pa tai ma pa mai la pai nika tu pai o mai ia ma lo la ma tai nai man wi mai nika tu pai ma ainga o ma lu ke ko ia le pionga ya nai mawama nai tino ya sawa leo ya kopo awal pole nai ya va pena namba ya pe o kamakawa anga ngaru fam kulo sa longo ma upu ya panaka ya ole na man vi vo nei ya so temu ma so manulu asu lo lungor ko pai ya maloi mata malingi maka kia Loi matawa malingi ua ole loa polea Po sa ua ngasala e ua e whape No potena se o ya Ricky the man Ricky manora male eva mai lo pat mo lo so ma pato ya pi
Ya mal no palo mo ya ngan venga. Ya ko palo le curious. Timunga malela o te alupea Ilo ualofa ya oredia Ile mumulu ese lene avenga Masalo olo ualofa faavalea Maunga mafuli maya se itanu miai Po ole sami e tumui afe ai Ngona itino ua o mai le vai vai Ua o leilo se mea afai te whasoa O te inu pe iai O a o lau tau tonga Se matangi e se I e ave sea Le ne whaingata Ia so uma Maunga mafuli maya se Tanu miai Po ole sami e tumui afe ai Ngona itino ua o mai le vai vai Ua o leilo se mea afai Maunga mafuli maya se Sami e tumui afe ai Ngona itino ua o mai le vai vai Ua o leilo se mea afai Alova Samoa wa ule nei o kasputi alu a wale sui ale ngila ura ule kio a eva mai ina se fudu lima iwa kolu a mo Radio Samoa Bevela a
tātou wholau I teimi whainga tā o le soifuanga. O le ka for you, o le afiso swani mo oe malou ainga I se sā tau maualalo. I le teimi nei, o lo o maua le SUV, a mata mai le valu se fulu tāna I le vaiaso. Piki apu a mata mai le na o le se lau lima se fulu tāna I le vaiaso. Ma tau te feso swani atu I te oe malau paketi. Se su mai loa, talia so se laisene, New Zealand po o Samoa, ia iai se ngaluenga tu mau. Vili mai loa I le car for you, o valu se lau lua fitu, wha iwa ono malu. O valu se lau lua fitu, wha iwa ono malu. Po le tuatusi o le tol se lau Great South Road, Manurewa. Whaasilsilanga I lupe whaalele ma tama whanau a whasta uta. E whaatulo atu I pa ia ma mamano o le ainga sa tuala, o le ainga whaalangilangi. Ai ua mātou valulusia ia o le la au. O na o le ngā ruenga o le manu tā pua ia le whakasa, o loo fausia I te tonu siu tātou nu. E tālo sanga tuai ma le nganga o le whaaloalo, ina ia tātou awai uma I le tātou tausala, a wāsef so soani mo le ngā ruenga. O le rifa moe o le awhaia I le asto na ia so lus fuluono iulai, I le mauto Samoa I mangele. O le a manta I le sefulu le taia o mai mawhaia le whaapso ta I le komiti, mo le whaamawina o la au tautau sala. Whaaptai o lo sainia ai ono pulu whaaea whale upolu, I le olu a tasi whalua fitu valu tolu o. Le au pepetele tala I lene I le olu a tasi lima ono tolu whawha, ma ape po moe mausu so fara, I le o iwa lua ono lua tolu lima tasi. Talofa Samoa. Wa ule nei o kasputi alu, a wale sui ya lingila ura ule kio. A eva mai ina se fudu lima iwa kolu, a mo, Radio Samoa, bevela a. Me marulu. Lua lua mara minuto ngote aile tunai lua ile tautua le Radio Samoa lima e batolu a mo, mana solo o ria na maru tato tuno e wala lolo wanti munga ya lepsiningia le mantango pio le ropo le li lo fa penano fa ma fanatu na yo tato tu asina sina ya meso le atolo tato tuno ya sanga bi ya pero tato tua tu pata lo fa tu ta lo fa lava o tuno e mau ya ba no ta pati mai e mau ala ma mau pasa ya le la mai ya lo tu pai mai na le au ma le po ya pai po matango piatu ya musika so floi an por kalame ton pai de Radio Samoa ya sanga duenga la bai fai morbi ingalo tato tua ya pa lo tu sale so tato munvia ya ma se lo tato bala balai ino fuanga ma mau to ya ma to ma mau mai mato ia ai e bana lata tatou I le lofo le aga lo vatu papte lama a lo wa ele Luisa foi mono aiu ia lo mnuia foi ia e matou ia ai inga foi lo nei mas foi e kanesia a tina ia ta ele tole pai ele I pele paptai le maputa mai Australia e o foi mai stinalia a manga ia musika uma ngai nga duenga kongo mota malau ai sekila ka ko paptai nika tupai o mai ia lo fatu o mala ainga pe fo ia la veiao umi ia me lato umalava lo pena maputa mai lunga le apia polinga ma lunga le YouTube channel lo fatele atu alo vai pe ia ko mai ia tato fa silsinanga pionga manapanga fa tonga kalesia no a mole no sui le radio le pionga ni mai yamba mai na vai umane foi ia le fa yaso le tato fa silsinanga mua awane ngalo saulo minga le tusi o le songa fa sia imane lo minga o le ba pilipili mo wai pa no penga o Samoa sifo tutui la manoa o nisi o tātou o Samoa o alanga upu o le mtawha ioi an matai whaingo whanau lawe e pei o whai poiponga ma liu o le osi ngā o ainga silva inga o paolo si I whanau whanangingo e kāne sia ma le tele o le ngana whanau mana tua e leo toi lima sepulu i tātou tusi whanau penga o leo ua anga eatu I le fits pulu tāla Pittsburgh tāna no taule o iai tātou tusi whanpenga. Ia, nau leo pisa lamba le Radio Samoa, toru ono pā toru Hope, Avenue I Manukau City, mauai, ia, mau leia ina, makoi malau kusi whanpenga. Monispa mtananga, tala noi lau whonga pia mato o pisa, o le o iwa, lono loa sima I vatoro no mera, o le o iwa,
lua no lua silima i vatoro numera pe tanga iane le shop radiosamoa.co.nz ea pai sau o ka ole mo ko manga ia e o to lo mo to lo Leisa tō whaasilanga o le whono le whianga o ngā ngaifo le mao le whanga i au kilani. O le ante oto ma manu o Samoa ma le tala lei. Ai o le ai tonu ia le puiniu le lapa lapa. E ala i se o mātou no pele ngā ngaifo le mao i le whanga. O lo no pia i so se tū au kilani nei. Whaasilanga atu i le awa tele e tawai. O leo wa tasi tō whai le pa i o tapa au ma ainga. Le sua tia mwhamuina ea ma le whaututanga i a ngā ifo le mau lo tātou nuu i au kila nei whai loa tu ai i alo matam whanau le tātou nuu o rātou i whaia le tātou whelo inga i le aso tō nai nei suluiva o le aso tō nai suluiva i ulai lua orua lima i le tū la sulu i le aole le mauta o le fionga ia tua o pepe mona lua ono Taranta Crescent i Mangere Bridge. Se i whili ai le tō whā ma le whautanga e ala e le whā moe lo tātou nuu i Samoa. E leo toi pō mara e mō le umu saina o le tātou whanea onga fōu sa tātou lima i ai. E mana umia ai so o tō whilangalo e malama ea mō le tā penanga o le whainga malanga atu, si o tātou nuu mō Samoa, o le ala ua mana umia ai se tātou whelo inga, wha moe, o le a tātou whelo ai i le aso, i le pule wha asoa, le tapa au siri le langi. Sainia le nei wha moe, le tai whono, le whianga atu au pepe, moana, misa maripa ia, o lo tātou nuu i nganga ifo, i au kilani, ma le nganga wha anoalo, wha aputai. O le whianga sa apnaua i Pananini, e whamaruru atu le tātou nuu o no onisi o māpuanga le marwhia ua tua iai o na tātou whilo ai. Ai ua tatalo atu ma le nganga whaanoalo o le a whaia le tātou whilo inga i le aso sa nei, i le aso sutolu o iulailu o rua lima i le tula apo le lima i le apiafi no whanga tātou te whilo iai Western Spring Garden Community i Balimono, Craig North Road i Western Spring. Monisi wamtalanga pa so tai mai le telefoni o rua tasi o li mabalu o no iba tolu lima o le o rua tasi o li mabalu o no iba tolu lima po le o rua fitu tolu walu ono wha o walu o le o rua fitu tolu walu ono wha o walu tātou wha moe le anga leo le tua na te tai ta iatulo o tau so i fua, iam so mātou wona tātou waulia ai le nā so atu paina. Whāptai le komiti, mai lau, mai maputanga sa punawa i New Zealand nei. Maputanga alom tam whanau le neinu o mai e sa pata. O le awhai tātou maputanga māsani le asto nei, sulua i ulai lu oro lima nei tu la e tasi i le aoli, e le lau au lutu i mangu mau. Numera whala net plaisi mangele manatu atu manatu atu le Paul Kalame ele one masina e manatua mai wha mole mala awa tu ai i sui uma o tātou maputanga ai maise o tama whanau se o tātou nuu i au kira nei whio mai tātou maputa iam whilo ai i le aso a wan wha moe se o tātou nuu. Ia monisi pamtalanga pa mole pa so tai le orua tasi o iwa lima lua valu le orua tasi o iwa lima lua valu pa tai lola wa pono le maptanga le pianga o mai e i au kilani ne o le siga tato supporters le au langolango o le Samoa o poto i au kilani nei.
O le a le lepa e pea ia tua foe sou o le tai langa e a wā pasau o tupu e a e iluma fale sa folau o le tala lei I tama pasau o le langi. Wawai whanupenga o Samoa mai lama I le mta whanua se ia pa ia si whanua na la taua tu lou na lava. Ai walau atu ma le nganga whaanoalo I le pa ia ma le mamalo Samoa I a inga no o ma pioanga. Whapei tu ma lo mai la tau uma e langolango ina le vaenga whaupai o Samoa poto I au ki lani nei. O la whai tātou whino inga le sa ne su tolu o iulai lu o rorima e le tausala klawi I mangele whai le whiapi se I soa le pole e a masupi le tō whā le uta e a wana tātou a tāpua inga e a male loto maulalo e le alo whaiva o le Samoa poto e le whai ngā pālota. E a onisi pamtalanga wha so tae numera tasi numera na pionga ia le malu oro tasi over o pitu iwa lima pa o oro tasi over o pitu iwa lima pa o po le pionga le au pepe oro tasi lima tolu pitu pa no iwa oro tasi lima tolu pitu pa no iwa ya marito fa ya sit ngata po o vai malo oro tasi oro ono pitu o iwa pa oro tasi oro ono pitu o iwa pa ya marfa ro tele tai e pe uma o mako o le pe ala ko kasi al sau o le Eveni Pacific ta lo pa Samoa o ne MC alo no ta ao le apol sulua ile apol tolu ile pa lo Eveni Pacific e al kilani o ta otol fa mo o le asia atu le man Samoa ile pa lo Eveni ile sparile ta ao ile ba o le apol lua ma le apol tolu o loa no lea e pu e ai o wata ma puta ma whaamria le tātou au tele whaamtoa e le Eveni Pacific I le aso o se aso fia mo tātou uma pe loa ai tai au le apa le lua to atosi o le numera John Colter Drive I Auckland Airport Shopping Center. Whapsanga I tonua mara KFC, e le oro raku mo kari lau sua I le KFC, a lai whakari mai Eveni Pacifica, ma le nganga whaano. Leia spai vai asa ma se mau sa mōre atunu pele, ia taumpai na ia atoa. Ia ato liu ar sa e pisi ar sa mi upo e wharangatai whale, poto ar tautai se la natu iama, whamoe molo toa ngang Cristiano, ma ngalo e lao tō au ona. Ia lelo tano e lau whangpia pia o lau pisa nei a le Radio Samoa o iwa luonu loa silima I watoru numera. O le o iwa luonu loa silima I watoru numera. Ia, ma se isi tū langa o mo mia. Ia, tala no ma iai maranganga whaaloalo whaaputai. Yo se I fai e tu la utala na oni mana tu e a vatu va utuana te uma o beilo fatu la tanganga na la imo watu fa Samoa mai leo te va Samoa tu fa Samoa mai leo te va Samoa tu
lava o David Tua le nei o lo e whaafonga mai pēi le Radio Samoa. Tasi lima i watolu a mo. Samoa i manuia lau whaafonga ma lau whaasausaunga. Tania bea pe mo stato no ma so le Radio Samoa mai Samoa le penga ni lo mai ava mai na vai a mo se abno ma tango pe po le pa po ma lo ta to no
Sipong Mario le fantastic band in the Vango le only tulai mo tato James Puono minute ona tana le tulai tolu tato tala I vai fanua lo talia pea pai si tilei mai Samoa ono ia lava nisi o popanga lo tampa iai fa motu ia ona mo mai le so ta inga po ile ma le suyo le radio Samoa le pionga ani mai ava mai na vai pe atu se mana fa mo ta tonu lo manuia manu le tato tonu ne foi mai ngale fiafi ya malor pane pa tai le pa pong man malor ta tonu ta tonu lo ia file mo le mai se na yo ta tu sina folo fon patano patu ma lo fa tai mo to ia pele angale le yo le mo to mano si tino sili le nganga le pa mano longa lo ta to tua ya lo fa tene atu ya mes foi le malo le tunu lo pengai pe au nga wenga o la singo le nei so e na lama te mautinoa le fale tono le tau lo ia ta tau malulu ma se le wala pa u le timu ia ta tonu na ele to fama na ia to fama mau to fa tala ia e uta mau ai ia matanga I mala lama I lungo le ala o lama nei ni si me to fa o popo pa lama uri le leilo sa pa mo ia Yesu tau tai o tau sa tau no mlia pa ngalo telefoni noi pa ngalo telefoni te lo ni fa lave mo iso I fu o pomonia pe ia pa ponga pa tata na ponga ile ai te le so I fu mo ai le fo le la vea ko fo mai ya ke o pe mar pa pe o na le li fanga ai ya lo fo italiana met so I fu mo lai te tu na o fa nga ina telefoni sa le mo to malawa bi ile li ta wala le mo le pasi mo li tanga ile fa ilo lungo la wana le ya se si lungo tu la pono pesi la va fa ma yo fulu fa lo tui o lo o ngangi mai lava ia niso mata tanga benga pe o so fu mano loina mota to ya nisi ya olena pe ano pa to lo pa italiana e che ok ai mai le ok ya ai le la mo stai tato ya tu langa nai ai mai pai le tu yo fulu pai yo tu yo oviti le lava tato so fu mo na vatas markoviti e te langona lo po le wa langona ti ngare tino e o ka ngase mari kingo family doctor lo o te no po ko pa kari se si kula le lo por kula nga ya sa se o fai unga bani va ponga le tino e te langona lo le atone manosi anga ilo vai lo family doctor e te sila fia I po pe te tu ya pai te le o ile family doctor ya nga le lo le po pe ke ku le lava le mautino mai o fai me fa longo fai siaki ya pai po e nisi o kulanga ya pa pena lava ya ai le lava le usai o tatou fa tonunga mai fo mai so I fo mano loina esel mana ya o la to fo ele fai tu yo fulu ya ko fa manatu wat ele pa pe fai le tu yo fulu mane pa fonga le tunu ngani ko yo ko le fulu ko fa man lama ko lo ko mai fo ma fai tu yo fulu e so soni ngar vai la au il siama po le ka fa la kike fulu yo e ka fa la kike lo fulu ne so sa ai le va pe fai lo ku ngai ka sa umma ya ke le ko mo flu dai te mo flu ai pe wo ka su ye o fe lo wanga o fe lo ko flu ai a la ku la flu so le ai le fa yo no tu ya lo wa pa ka dia na ya ma no la va pa te mo lo tino ka ko fia ya ali che empanet mangel pesel si ba ya ma no le si o que le lo po si ba la lo se si po la se gi ya le kim ko ngal ko lo mo ka che empanet lo pa tu pa no la ma le mai pa li si na le o ma ai nga ma no la pa tai ya te mai ka e o file mu pe teru lo fa tu mo tu fa te amro kai Oiva, tu e miliane ya mesel pa mano longa, fiona chako na amro kai lo fa te atu mo to file mo pe teru ya lo fa mai lava le lo e li Luisa poi mono lo fa mai o to
mai la roe nei pia ia la fa me la email mar ka ngapo le o e makau kia sala maka be asiata uzo wa mai fa to ya pe ka no fa ia vai le ya kuriki ki lo wala o alo fa tu sale ai anga benga ia ma no fa tai ma no nga lue silo nai man wi mai ia bi ai pero ta to tua lo fa foi le sunga kasiano ia se mangu le por inga por la pa ma no si ia ngalo ia teia ia lo fa foi kalama ma pa to ya mai man no fuano kalama pa to ya mai wi fo ngan benga ia o lo fe ngai foi ile fo ia so timu ma lu ia o tanga i mal lama i lungo le wala sao ngale mu o le ko ma ngai ala jo vai lua e fa mai ar ka nga Ngano marule tuno lo tani pe ale studi mai le Radio Samoa dengan il Mayama mai na mai na voz tala mai jota tuno dengan paro oh my wow one time lunga ole bibo ala uotama lau taunga apuna etu uai ole tama futama Dua bunga lima Maleto ita imalanga Susana wa eto eva afo ia utafa inata Netamali utenofo atu iluta aina Aitu uatu o ile anga etele iyo ola vaini usila Pasia tafana usapopole tele a ilo uma fau a emise usiata pepe ma oene I eto e faile ngau Otolu masina etele ivili maila vailo ainga a osina tupe fo iyo kasunga olewa o uma wataitaya Aule na tamalo wa faya ba Malana fana utama Letio wa atu malo sina Ia alu ile fai ngamalama Wa wantai lunga ole pipo ala uotama Lau taunga apuna etu uahi ole tamafutama Lua unga lima Maleto ita imalanga Susana wa eto eva afo ia itafa inata Fauta sunga ofia tala ia sa e fola Ama wa ube ole ala fomai ila utautonga Aolo na winga olo ai umala vaile toya Sili ailo no fo ina wasa tapu ai malo ainga Ali itoya ina esesele numera le asa e au maia Efeso ota ia imea ole ato ngalulu e ai Etele tawina ose apu aena olo aiafu Te whaatali o ile malae maalile o inae mawai lo afu Wa watai lunga ole pipo ala uotama Lau taunga apuna etu uahi ole tamafutama Lua unga lima Maleto ita imalanga Susana wa eto eva afo ia itafa inata Uama wale unga te faatali oe ile ulula palapa Wale taunga apu aua e alufa apa palalapa Mailo lema lena toya ina beyo sautama Aya lo wale te sayuna le atingi fale Uama wale unga te paatali oe ile ulula palapa Wale taunga
E te leilo ai nau le au tau apua vai uma aina. Tau te le no fo mau nau le ono masina o le visa. E te leilo ai nau le au tau apua vai uma aina. Tau te le no fo mau nau le ono masina o le visa. Lava o ua longi tau lafo aka Popo mai le atatifanga o le take home pay. Lo e whafonga mai le sufafonga mali o Samoa le leiti o Samoa tasi lima iwa tolu amo. Iyo Taraflava o David Tua le nei lo e whafonga mai pe le Radio Samoa tasi lima iwa tolu amo. Samoa i manuia lau whafonga ma lau whasausaunga. 24 hours a day, 7 days a week, Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. E whatalo whātui lau whafunga anga le nei tūla o le awa uli, a lo mai o se whaopopunga le nei o tātou talafo mai lo Radio Samoa. I talo to mua, wa moli nei le tūla fono se tala vau luas fulu tau sanga le matua i le whasi o tangata wha amoe moeina. I se whaalavilave nadia e mai I Hamilton na masalum ia le whaonga e no se la au malosi. Lipotia mai le mai ai o na whaatino e lea tala vau o le sori ngā tūla fono na ia whaasi I lima ai loa se isi tangata. Ma ave wha malosi ai lana ta avale, e sola ese mai ai ma leo leo.
E tu sa mawhaamtalanga mai le New Zealand Herald na longo atu leo i se mta upu i se tasio fale i lona tuatusi o le Belmont Avenue, Chartwell. Pe tu sa lea ma le toi lua se fulu minute i le tu lae fitu le afiafi o le asolulu. Na mau atu waise li i tosu tasi tausanga ua maliu. Ta ue leo e o atu sui o le lato ofisa na tali atu i le vala au ua le ai le na maliu ai le taulia lea tosu tasi tausanga. Mai le mau atu wai o le tino maliu o le na afia na nga ai loa sa ili ngā malu le malo e tausa ili le talavau. Mana mawai le whaonga o le vaalele a leo le helikopter o le Eagle e sa ili ai le a lii i tu umo Waikato. Whamawina Detective Inspector Daryl Smith na whaasi ili mai le talavau se tangata na malanga atu i lana taavale. Ta ua na tu i ai le taavale a le na afia ona o le sa whailo atu e mo mia se lifi i le awala o Gordonton Road, ma le lilo i manatu o le awhaasi i lima o ia ma ave whaamalo si lana taavale. Na tuli loa ina lava e leo ma maua atu o ia i le tasio a ai, ua ta ua o ngārua wahia. Ina ua maua e nisi o vaenga le mtanga luenga le taunu ua atu wai o le taavale i le whaitu, po le toe lua se fulu minute i le tu lai tasi i le vave au. Na sai matawhia i loe leo le ali i le whaitu. Ua mōli ai nei la e leo o ia i le whasio tangata ma le loto iai po le whasio tangata whaamoemoeina. Le vaenga uta o le murder, o le whaomea matu ia po le aggravated robbery, ma le mōlianga o le leo sta i o whaatonunga mwhaasino ala leo i tiute le awala, i lona whaaperitania ina o le failing to stop for police. O le sol o whamawine tu la iai le alii i lumo le whamsinonga whaitu malo i Hamilton. Ele o malo lo lava ngā luenga whaatino le mtanga luenga o leo, i le tau mawhai le e tau fia le tele o ngā ioinga whaasu tu la fono ma le tūla i mai. Ai mai se lava o le ofi mai ai o whala au whaasaina to tonu o ai o New Zealand. E pei ona iai se tasio ngā luenga le mtanga luenga na whaatau tai ai whaitu o matamata piako. E reporti mai le New Zealand Herald whaape o le nenga luenga na ngā i tonu lea i le tau fia ai o ngā ioinga nisi o lo msalo mia. Le sapalai ma le au maia i to tono le atunu o whala au whaasaina. Mau e reporti le oswhainga na whaatauteia leo i matamata na maua atu waise la au maalosi i lona i tu aingo le pump action shotgun o tupe o atu le lua se fulu afe ta la New Zealand. Pauta whaasaina o le cocaine, mai whaamauina silia atu ma le afa kilo kalama le mamafa, ma le tasi o le afifi o le lava pauta whaasaina e lua se fulu walu au nese. E tos furu iwa tau sanga o le li o lo tawhia nei lalo le wawa inga leo, o le atali ai lona tula i lumo o le whaamsinonga whaitu malo Hamilton i la solua sunga le valo le masina nei. Ta ua molianga ono moli ai o ia e feso ta i lea i nā koti po whala whaasaina, ma le umia ina o a upenga matautia, o lo whaamauina fo i le ono iai o nisi molianga e whaopopo atu i lea mataupu. Walipotia nei le whano ai o le olo se tangata i se whaalavelave matautia na alia e mai le aua uli o le asolulu ina o feto ai ni taavale se lua i mga ala o Willoughby Street ma Mill Street. Na wala awane leo mo se fisoswani ina walipotia atu le laveve ai o se taavale ma se pasika ilo na itu ai ngole dirt bike pe tusale ma le 25 minute te ai le tu lai tolu le aua uli. Whamawina na watu whaatope le na whaafoel pasika le whale mai ona o le matu ia po le tūngā tele o manuanga na awhiai o ia. Ma ona o le tūngā tele o ia manuanga na maliwai lava o ia i le whale mai. Na watu fo i le whale mai ni tangata si to o lua o e na i le totono le taavale le ena feto ai ma le pasika. Whamao nia le tāpuni ai o ia i tū au wala a o whaatau tai aisio suenga a le vaenga e nafa mwhaalavlave tūlai mai lunga o wala titele. Whaamanino mai e leo o lo whaatau tai e pea suenga e tu sa e mai le mafua anga o le tūlai mai o lea lavea. Mai tala i tālonga, ua whamaunia mai nei reporti a le leti o whawa māloa New Zealand. Le toi mawai o le avanoa le tamaitai i longa o le tālonga lakapi o Ruby Tui, e ta alo ai mo le au lakapi a tamaitai New Zealand, le Black Ferns. Tā ua na whailoa lea vaenga ina ua whaalawi loa i ngoa o sui o le awhai maawe fu o le atunu, pe ta alo fo i mo le au le Black Ferns, i le tālonga ma le au malo se au se talia i le asoto nai nei. I reporti a whaapele i maua le avanoa o Ruby e ta alo ai mo le au le atunu i le tāmiru sanga le Pasifika le masino mea tau sanga nei. Ena moli mawina le ta alo ai o lea tamaitai mo le au whaapele au tele taitoa sifulima i whai ungo le lava yaso. Ana mawai loe vala awino o Ruby e ta alo i le nei vai yaso. Ta ua le whiwhiri ai foi o Ruby e ta alo mo le au le Black Ferns na whaia e suitu langa lea mo se tasi o tamaitai ua whaamanua lia i ta alonga.
Ngai le fifilia mai ai o le tamaitai o Ruby Tui o le ufa mawina. O le a atoa ai i le lua se fulo ta'alonga faitaulia po test matches a le tamaitai mo New Zealand. Whamawina o le ta'alonga mulimuli le nei a le awa le atunuu, le Black Ferns, o le a whaia i lau whanua o New Zealand, a o le i whai malanga atu mo le ta'amilusanga o le ipo le laulangi i Engilani. Mo le sila fio tamaitai o Rubio se alo o Samoa wailonga i ana tau mawhainga i lea whaanga tamo le lakapi, ma lana tau tua mo New Zealand e ala i lea ta'alonga. O ia fo o se tasi o sui o le au le Black Ferns na ta'alo i le ipo le laulangi le tau sanga lua o lua e pe ona sola mai ai le Black Ferns ma le siampini. O tātou telefona mo le nei tu la whaafetai whaafonga mai, tō whaasoifua. Tasi lima I watolu amo. Radio Samoa. Ora minutu e leo te ale tula e tolu nau whapongana maro le tonu o le tautua mune muli te maita I a leunua I a le I tō whinga mo le atu whamaroma whaptai leunua I a le I mo le tupenene o tātou tala I vai whanua I le poi vahenga o le aoli po le poi aso toi poi mai poi ia lau tūtū le aso a tai au whamaro whaptai a sta vainga le tala le tau I a walawa upo kalame whanga solo ia o tā lia le sui o le radio ma Samoa. Loto matupere pa mawina o kilani so fitu le maulunga lo iai malon manu le piape sulpa. Tau mama atu le suru la loto maule a wahola pa opo nai timu ni nei taimi vama salo I lunga o punga ele ele. Vainga mua tai au binga po ina tau le asparile pa uti munga e a wahoa po e so fitu le bela pa mawina mua tai au lona manu le po e se pulu malelua. Winga po ina tau le so tona ia malea so sa. Spulu balu le bela pa mawina le asto nai, spulu fitu le bela pa mawina le sa. Ia pa uti munga awa po le asto nai, ia pa apea po ia le sa. So dasin manu lu I le po le asto nai, ai iwa le manu lu le po le sa. Kwa manu lua, inga wa umanga o ka po inga wa aru loko e lo le aru loko e maari pane so venga ngā te pane la tau tā pena iai. Ia wase I amai moana pane tonu le tau le so, ngā te pane le tal noa tuai. Pena po ia tai au le sparai, mana I tau le sto nai o le sa le songfua. Ia le lava tā pena, sa unioni o le whaola, te poni whaavea o le nā. Fautuanga le water safety New Zealand, Maritime New Zealand, Maritanga Renga le ICC. Pataloa tu si o tātou tono e Samoa, lau vanu te elefant, e se o tātou no le o manu te ale tolu ia tātou. A lotu maunu mānei o le tau, e lau pa ose temu a lotu maupole au aoa nisi vahenga le atunu, mana tua e lau te talo, pele o tau pinangalo mo tātou lotu maunu pera pa mawina, losu lo iwa le maununga lo iai, ia malona manu le fiapia duosu lima, a pnof na ua pa manu mai, ia e pe lava o le nganu e whaapua e le patu taimi e le pa ose temu o sa vaingo nā wai kanto roto roa matau po le taranaki ia lo pa pena po i e le pa ose temu le taimi nei hanga e tpoi leo I Warraba Palmston North Napier Mason tauranga manisi vaingo no tutua oi se ia pa ia lava South Island o lom kwa mamafati munga wa ka ua malilo longa o la lo I Glaistete mo na no tutua oi ia la ua mano lo cruise ja markari kāngi ko sang ko fo I mai fo ia ko ki makare o penga I au umar ngā ko sang fo I hoi e leo le ungar ngeo la langi sori ko pe me ko ki makare o penga ia wase kai au mo mua o se venga nā tara tau e se venga si o tātou no pele o tō pingalo iwa minuta o te ele tūlai tolu tautua ale Radio Samoa su lima Eva tonu amo to fatano fatito le mamano tato tonu wo mai masani o tonu mamao ya tonu nei a mesfo le mano le tonu lo la to de tai la to de air la to le ala pa tai le tua le o tato lo mono le on poponga o foropen patano patu le tautua de Radio Samoa su lima Eva tonu amo la po sai me to tonu fainga malanga o le lofo le li le tato maputai
le lofa po le li ita to te ai manuia lava po panga uma e mase o la singo le nei aso ia o manu me uma i le lofa malanga leo lo tato tua patalo vatu sunga ya tala le to ala mara inga ia o lo mai mo mai le motu o fianga Amerika Samoa ia lofa atu mo to tala le to ala mara inga pena fo i le sunga le papenga ia te filo le pai mara patua ia pi na mano walo pa te tele lava la sunga le papenga te filo le pai tai mo familianga tai po ma mai le po longan venga ea au pole nai wa mano lo la me se mangu la lo fa ku ana nai mai po ko ave lo li po nga wa ave pas ya lo fa ku nai mawama nai ya ma ainga lo ma puta mai sini Australia ya wo ya kasiano ya mano la fa tai kalamba ma pa ya mai ya ma no falo ya lo fa tele atu a fa mai ya jo va do ku ve ka ngai e sa le ya ka ko ile kua e ku i folo kingo de parpala ke le fa manga lo e ko ke ka ila ku ko vai ko fi ko pula i famua fafo se ila fo a ia le feita nga inu ule aina ualo ata usanga olo o e
Alo vaptai Joe fai lua per tringa le pai ya mor pautuanga Joe fei tanga tasia ke riso tato io per fani or pen ngano ngare ni le o morso ta inga ma le yonga ya rungia pila per nato sui po I ya amis po oro tai matali pole le city cars mai West Auckland kama Westi o mai ma ne swapa rungia por opan patar patia le so Aftai, alo fa tu taito fa malo foi fa aftai o le ua ta va se lua I lo fogo le ya so fa la do fo tu la ngol pisnisi. Tai. Ya ele pa ya no tu le nga fa alo ma to ti to fa te lo ya tu pa anga masani le tato silika o lo fa pena lama o na to ba mai le va ya so le va ya so. Ya le nga te le manu le tu o lo fa pena lama o na tali mai fo I fa ta la ula te tato fa sa la longa. Ye mo mo li antu le te elo le nga ngol fa aftai. Ya te o nela ona mal pulenga ia mo le toile nga fa sta sa mo oi ba to manatu mai ai ma to foi fa tala ulantu ia lava ya fa pequene lava ia le aga le ia ma ngai be foi le tau vala vala wa tu ya so vai so tu langa o tatu ta vale ina ia le a to lo sa o le meta ua tai to le ta fa soa ia ele o tu pe le ta ua ia le na to mo le ai nga wala va ia fa ina I lungo le tele mana ia langa lava ia na lo fa pe na fa vo voltea tu langa le tu mo le ulanga ia mo moli antu I nei le city kai lo na ai tele Lincoln Road ia lo mato fa ta se tu ai ia so le vai ia so amata mai lava le iva te ia tapu ia a fo le ma le fiafi pa filo ia tu la fa nga luenga ia manantu lo fa pe na lavo na manuia la nga luenga taito ia walava lo tu fa no nga manu I le tua ia walava tatu nga le mafai nei tu no le tala le nga fa lo taito ta maftanga le vai ngo le uli ia sa no ma tango pie po ia pa ponga ma lo tato no ia le lava te tu imtangi olo ia walava sia to foi pitola au ta un fai mai ia e wono parsa tu ia va per opu ia ma to wa si pia ulunia ia o mai ia foi ha mes foi o lauto tu mo tavela mai po nai tu la to pito la agua pa ponga mano le tato no pa te tele lava ne ia lu lo sa ia be ai leo o se au ona le fa maoni ia le lava le umoloa ia o no na o lava se au ona la lo fa tele mai lava ia sause ase o manu I mautanga sanga se malanga pa lo unia yo wo fai sina o fa tamala taito tu la o kwala o to ina e tele ana wala o mai te o ne ngalo lang sa la ia e pe o misi atu o sa la ia ya son tua ia o te lo le be to ta be ma tu langa ia awal popone fa ya so ni le fogo to ready la to fala o te mandando la va vento e malo si mai se manu ile a pusio to fa yo no tu langa la vo tau ya man to mai nei taito e pe malo si lo so mai te no ai masia o kau fa beng e I kaka I kele kama ia ia le ngase le dei ia lo fa ia se manu te abo se abo betai ia ono le tangata fu I tu atu no betai ia ngana ia taito le tau fu tu ai nei ta fa vale ia lava o ke sili matani betai betai ia sia ngali de malanga ma mai papakura ia lo mana ia te po wili wa manga ia o le tele ale po wili lo ia nei o le tele ale tiso o lo so en sta la ma tato peto ia o lo te mofai ale be sili nei Italia tu ai foi ia pa io le atu o lo fa penana auto va mai ia le tu langa io po wili nei e matuale ai se sili ni o le tiso o le Ford Ranger o le Toyota Hilux ia o le tele o tato po wili lo ia o maua I tau sanga le leilu afe lua sfuru tai toka ia tu nufu fa tau sanga nei leu fautua le atu nufu ia o na baba ai na ia le lei atu atole sao o ngasta leo idalo e le te tauto leo idalo sa boe tau na nga I runga le tatu whaitawani ia o na ta vale lava o le tau ia batua leo se ainga di tolu moni lava ia nei mai asa tolu atato whamilianga tolu whaina ia inga sa whapena ona whatau nu manuia ta sanga nei mai asa ia bole tuele nga fa stai tau fao ata to cashback le lima mo le sa mo le tolu wa manga ia o le mea le fai nei e sibi ale sau lunga nga ilalo e fai ngatana e lunga o mai ana ia inga e amana o mi ale so soani o le fa lave fa você e le o fai ana tu o le nga le so soani o ia musu atu fai nei fa mole ia o lo ia ina tu ngia fa pena lima se lauta lao o foi na o le mai ale tatu fa tau le tatu kaya ia fai na moli atu a fa mai a foi tato nga renga tono tato lo toa tai to lo tele tato ben man to foi wa yai e tu la fono di sila
ia si lunga fase lau lima sfule sala le tamaititi tale sfuspa a o le tele a tatou ben tele no foa tai sfule sulua ia o bende ia o ngamo na tatou ainga to tele tulanga o tatou fodoa ia o lo mau fo tatou fodoa mo na yang kapo ia masi la foi 5 o lo wa penana amata nga luenga ai nai ta vale tau ngofia amata ile ina fale lei o credit on finance o fautuanga dei tai mbori atu pea ia awane ngalo ia te o tou o credita o le o lo fai to le o manuia i New Zealand no vinga e ta ua lo sau nei ta te no fa so Ngaia. o fo na manuia ta sanga fa mo le mole sa moa o le fai ngofie ia pe a o na fa maoni tongi o la ta vale foi mai le si do tau sanga tani atu le finance le ngalo fa stai ia tulanga tato e u fale tonu tonge talafu o le o ia ia wala fai ngofia li taito le o tamu fai te vinei o no tulanga lava ia nei aso wa tau sanga mo fai ta foi finance i o kele fo ia nei tangata o fale tonu ia vatu a o tali mai fo i o le manuia a o ia i fo fuanga te loe a mata le vai as fo tala tato finance fo ele tato credit suea na no mai a vale ia o ta vale le ta vale fo ia o na fatulanga lo le o tato paperwork ia na o sina tavai ti pasa da ale maulunga e fase lau e fai ia tato paperwork ai li ai ni finance tu tongi la ta vale ia o e alu fie le to ia so popole i tulanga lo ia i telo interest lo ia nei ia o lo fai tato lo sene Ngaia kele la sene mai sa molo fai ta vitola ta vale tu sa pe ta sa to sanga le te nei e ma fai na vitola ta vale le sene sa mo fai fai tato lo sene ni fila lo fai ama to a nga le sene nei ia e ma wai le lena ia ma liu e fol le sene sa mo nga ia tu le sene ni fila ia o nai vai nga ta u le na e fa ai lo atu le tatu watu no ia fa mole tatu paperwork ai val au mai loa ia o ila to ma o lo fa nga lava tatu emaili ia na ia tatu paperwork o le tolu masino le bank statement ia wane ma pe slipe tolu ma le kopio lo sene na no fo le lo monta u lu e atu e tali atu lo finance o manuia tai mi dola na wa sa we lo ai le tatu ta vale ma le tua o ta vale fa tuina i sa moa ta vale lo kilomita tolu su tolu afe kilomita lima su afe ma nei nei ta vale na ai kama poua ma se ata usanga o ta vale nei le leima anto toa ma tua ta uma lava lo fa tuina ta vale nei o lo mfaina ofo mai le service al tatu e to siaki mai ta vale ia ele tu inatu lo sale anga ta vale foi o le tasi le nei pa enga o lo tele tangata pe credit ni sila no tele o tatu ta vale wa watu fa le tonu ia au mata foi o na le mpanto e tali mai ai fitato finance la foi le wa mai ai ina ile le ato lo sa ia au io va enga ta u e fa i roto tatu tu si tasi o lua Lincoln Road fa sanga le la mandatono o lo le 12 fu sa mo ma fu ni sila ia afe mai fa i fia la tatu tatu fa som tele no ingo tatu kofe io le fumo falta moftanga al tato kaya dia maua le kale ma boe per tato le te malulu ia fa ka sei mala i kofe de bella sa finally ia ona sei lo le pepo metalulu au fa to fa ile nga fa lo sa moa ia ai foi se tau tua o le tau kamali la usila ia malu ave fale poto ale tau tai ia ma le upule le kido ai lo fa taito lo fa ti le aso i la fa su songa fa wa lo su foga la per tu ina la tu lo fa ti sa mo ma le tele fa i o le vai aso i fu mai manuia o dia la o na fa stai no la ba sa no le la bo long fa tui la fo pa pokon malo le tunu wala staff sini pa war me le la or fia o mga pase ku le message le nga meska uso ya se umangu e ke o pesili fo se umangu e a o penga ba ko nga no fa nga ya le la o aku fa te tira la ta penanga ta report ni ba nga oli ba tu fa malo mo fa ta ile se watu le la bo manino tu nga uma anga le mo pelo malosi ya mespo me anofa le yo anga va au mai ya i tato te nga nu e faia mo lo mi inga lo fatu mo e ma fatu ma no falo anga i mo to malawa ya pam ni le tato pelo i pe na sa no fa ya so le mo te nei ngia lo fatu fa sai po ya so fo ye tato fa tai tai so fo ya ole Yung ngia pida pelenanto oro tasi o barbaru pitu lua pitu lua ole oro tasi o barbaru pitu lua pitu lua ea pete pala aupo ile oiba lua pitu o oiba pitu iba vai maua uma ole
o iwa lua pitu o iwa pitu iwa. Ia, le tautua le City Cars, tasi lua Lincoln Road i Henderson, mo le, ia wala po seki male, ka ko me ka wai, i le ponga tau mapal maro le tunu, ia peanga ia tiai, ai mana sa o lama, ia le whianga le pule, ngia pida, pena naso, o lua tasi, o walu, fitu lua, fitu lua le tautua le City Cars, mai i Henderson, lua, surono minuta wa te ale tuna tonu, ia tonu ale mo po ilo taimi, se, a mo manama no le sui le radio Samoa kong tau po imale pia mana pia nga ya le ya tau sabea io pa pe nala mai sui mai ya le ala mai tania sai mi ono pa si pisi o taimi o lilo mai ya mo po i le taimi le ala pa i ula nga venga ya le po ya le so mai le pia nga ya le ya tau sabea El Harrington ya pe at sai mar pa mo pa talo pa ti ya lita ave soli pa tai tene lava mano lava le tautua mla o ranga taua ia fa ponga ta po maro le tunu ia mo le ne po ia so taito fa te tele a lita ame soli mala ainga lo fa te le atu ele ne po I vaenga le fiafi po le oli le mito le foa ma no la pa ta yuso yo o le la si mane ma ko karika me ngang fa no le o se si tu langa ale la si man kan ka I le lo I sa ale ele ko malanga mai ya sa o lava oe ko fai po le songa au ia ele ko se ja ko son fo le mito le po la pa mo o le uso ma le ainga li ta le to ala ya ma so le ainga lo pa pena ona angai mai lungo le apio folinga yo e tua loi mata loi ai le alofa. Oh,
Nalova Samoa wa ule nei o kasputi alu awal suia lingila wa ule kio aeva eva mai ina se fudu lima iva kolu amo Radio Samoa bevela Just think a minute. It could change everything. Think a minute. A young man was feeling depressed and discouraged about the problems he was going through. So his wise father asked him, "Son, have you ever gone through a tunnel?" "Yes," his son answered. "Well," said his father, "when you were in the tunnel, did you think the sun no longer existed?" "No, of course not," said the young man. "I knew the sun was in the sky, even though I was in the tunnel and couldn't see it." "Oh, I see. The facts are the same no matter how I feel. So I need to live by the facts, not by my feelings." It reminds me of a poem entitled Feeling, Faith, and Fact. It goes like this. 3 went for a walk on a wall, feeling, faith, and fact. Feeling took a bad fall, and faith was taken back. Faith walked so close to feeling that he fell too. But fact remained and pulled faith up, and faith brought feeling too. In other words, what we believe and see with our eyes of faith is just as real as what we see with our physical eyes. In fact, there are much bigger facts around us than the little ones we humans can see. And no matter how we feel, the facts of the universe never change. Just the amazing size and design of our universe shows it had to be made by a creator with unlimited power and intelligence. For example, did you know that if the Earth was just a tiny bit closer to the sun, we'd all burn to death? Or if it was just a tiny bit farther away from the sun, we'd all freeze to death? That's not just some lucky coincidence. You see, no matter what you feel or think, the amazing facts of the universe and the one who made it are still real and true. So what about the fact of the most famous person who ever lived? The life of Jesus Christ is the turning point of history. The world's calendar is centered on his birth. Many great people have lived in the world, but none of them was announced hundreds of years beforehand. None of them was God, except Jesus Christ. So today, why not put your faith in the facts of your Maker, who loves you so much he not only created you to share his world with, but he also came and died to save you from being separated from him forever. Just ask Jesus to forgive you for living your own way, so he can help you start living his right successful way by faith in the facts that will never change. Just think a minute. If you'd like a free CD of our top 40 programs, write to us on the internet at www.thinkaminute.com and catch us tomorrow at this same time when we stop and think a minute. It's a miracle that Jesus placed in me. The truth that we share, I never thought it could be. He taken me to new heights of love. Now I'm sailing on the sea of His love. My friends are gonna tell you I'm sailing on the sea of His love. I'm sailing on the sea of His
Sailing on the sea of his love, follow lunga le basa lona nofa si pomalio bilieru. Yeah, whamai atoani tātou por kame think a minute. Telen lo itau wina i tātou o telefon maro le tono lo whaponga iai. Au inatu na ngana pero tā nias whapong po i pēr tātou. Au liana so atai au. Ile angare lei mai o tapa au le langi lo toso i fua maro tātou wona. So e los por minuto e ona tāna o le tūnai wha. E le tautua le Radio Samoa so lema iwa tolu a mo. Tatono ua siringa tari seu maine sui o le Radio Samoa pa manu watu. Manu tātou tunu ua pisi tele le fionga ari le maiava mai na vai. A pēna manu pai ato e pai aso le lei. E a le o nei i o tai au. Por napo e pai aso e mo muli ai lo to soifua mo tātou wola. Pei lava o mei no lo o turituri me tanga upea e le i la ngona o le atunu o le whainga pānota mai se po i onisi o tūlanga ni pai unga mai whaamasinonga mai se po i e pe on silpia i po i le tu o le mālo le songa pāne i pānoa whaamese le nganga o le li talato le tuanga mauro iai le oli mal fia ai tātou te mai se pea i le lofa o le li ia i ngā ruenga le li po i sa penga i po le nei tamani mana tua pea na ngā ruenga le li e rui tau wina i e o soi po maola ia mo se no whanga maure langi songa pāni i pānoa ia me se po i usirpia umara mara tātou no pa mai se le ngāngo le li i le tina loto nuti moia ia pape po le no whāna mai se o ainga po mai masani o e o tangi atu i masa pa mawana i o atu e le whamasenga le li ia tartonu ia nawa yaso ia po tai au po i ia sulanga la mo mai se amanoa ia o mo mai tala sa mo le amanoa mai ia le pionga ndilo mai ava mai na mai mo nispe taupu ia na o silfia mana tua la o to tano le penga pilpilinga ma no sa mo la morto silfia ia mai se o langona ia mai le li tanto te nga ia im failo pilpilinga e pa mo le nganga o le li o so so sili le o tato oni o tato ele o ia la puata mfainga e sa ya taito tele o ia le maro le tunu o mo nga fa lupe o na mati le nganga o le loto ia tu o lalo pea ma so atu yo o tap ai pa tasi pe le atu e te pesili le tato te o le li tonu ai me le uma awana i whai nisi o tūlanga whai tū au, pe iai se me whai e sai o langona, se me te maita wina ai, te whamasino, o na whai a leo lau piripiringa, alo sila mai le atua. E umar whamasinonga, ane e tusai mara meo e pina ngano iai, e matua ale maua sau pia. E o na whai ane wapena, e whai a mara ami o tonu lau piripiringa, umale pai ngā pālota pe te le mālo i lau e kisingo pai e mau ano pia e matua e le ilo pia nā rena e psiri i le li tu lango iai a ba pēla e mai o le onga tasi le putia ma le umele ma le mesa e manao iai ina ia mālo ma le pāti lea o isi pāki ke ika iai e a le na maritu sipa ia a eita au te anga sanai oi e salamanga ia e salamanga e foi tau maritu sipa ia ai e manuia paatasi le nganga o le li ia tātou umalama u fai ia i ngā pānota mo le asurusuru iwa au kuso ia tātou fai ia le pilingano o le atua aua ia i tātou manuia lau pilenga sa amore tunu e pene le loto ia tā pena atu iai ia e manatua au e ki anu ese le pēlau pānota leise pāloka ia na whaasala po i leo oe ana ua lama le taimi tau tu e pete malanga mea tunu e mau o e au wala e o iala o mea e o iala o mea le whainga o pālota na umanino le mata o le vai tu lou le ngangana e pao ngaina i nai sa momatu langai a le papeo i ke le whainga na ku papeo o walu e o skari o ngaro soli le ai pa mareska malo it's not good enough yeah let's lua le pelo sala ai manuia sa mole tu no per loto per la vele sarà il moni so e fa malama te polo na tu ya ni le li so tanto tu ma lo ma pati o lo fa pena on fa la tu langa ya
e iai le file mu mananga leo le li faia ma pa maoni e pe on tau o langai tatou e su ele mi tonu ma sa pa pani ai le su ele mi tonu e se le wala la u ko ya ma ria la vale e voi piapi to su lima minute e ma e do sta tua pa ma lor pa pongo mai ya pa ma nosi mai pa kau fosi ma lu tai lita ave soli mai heme tone mai ainga pe ko ya pretti ave fatili mai ainga na to uma lava so lunga la pe ko linga lunga le you to know lofa la
ai lava mata tuina Mana ya e pai pe ole pa ngau ina Mana ya e pai pe ole pa ngau ina Vai sau duwe si vai le pese Vai sau duwe le pese Vai sau duwe si vai le pese Vai sau duwe le pese Vai sau duwe si vai le pese Vai sau duwe le pese Vai mai ai lau duwe mai vai va mai la musica Vai mai ai lau duwe mai si va mai la musica Malo panga le tupulanga E la fima ya itua E amba waina ngasala Wapase ile ona Sami o te nei doina Patela bataita le o te pailo waina Patela bataita le o te pailo waina Vai sau duwe si vai le pese Vai sau duwe le pese Vai sau duwe si vai le pese Vai sau duwe le pese Vai sau duwe si vai le pese Vai sau duwe le pese Vai mai ai lau duwe mai vai va mai la musica Vai mai ai lau duwe mai si va mai la musica Vai sau duwe si vai le pese Vai sau duwe le pese Vai sau duwe si vai le pese Vai sau duwe le pese Vai sau duwe si vai le pese Vai sau duwe le pese Vai mai ai lau duwe mai vai va mai la musica Vai mai ai lau duwe mai si va mai la musica Vai sau duwe si vai le pese Vai sau duwe le pese Vai sau duwe si vai le pese Vai sau duwe le pese Vai sau duwe si vai le pese Vai sau duwe le pese Vai mai ai lau duwe mai vai va mai la musica Vai mai ai lau duwe mai si va mai la musica Se pong mario le a fiu tala pa unga le vaenga le a pia fiu la stopi la spolo yu lai lu lima balu minute ona tara le tu lai pa tonu tau lunga stau tua pa tai sai ni tu lai pa ia manuia po le fiafi ma no lava pa tai ma mai tau lunga stau tua le ona pa tau pa sa mo le tu pele pa tai te le lava lo tau tali no lo pa tau pa ai moto malawa tono lo sa farfengar bengo atu no e mamau ta ua la mai no loto. Ia mespo fai vai ta po ia e manuia pa tai to asensina tai nanga le lei tai le manatu mai me se lo fengar pa ia ne tua la to uma la ba lo pa pena lang lo mai te le ina to tua le radio sa mo so nima e va tolo amo pa malo pa tai ma tanga le aso ia la tu por no po Pionga ya me a tau sabea Aaron Harrington to tu maputa se pai po stai ma le piafi. Ale es pai pai asa ma se mau o po whananga tai whale poto tau tai se le natu yama. Ya pa moe moia lo tau a nganga ke o siano o te mangano ai. La tau lungo le ala pa mlia le rii tau tai e soi o tau sa. Tau nui maota malawa. La tau pu wanga i fe au mga wenga pa mlia le atua. Ia na yalong pa nau alofa tele mo to mo le ngana numera tasi le na so i fua e to ma to mo la e taito au ngai to lum nai lo fa peritania ia to e fa ni liu la ve o le ngana sa mo fi fia uma ta to misionai to ma to mria sa ni atfo mo le ba spo to fo ia onga ia ia le ngana leo le tua linga tu le poto e le poto e mita mitai ai to mo le poto e ola e matau i le tua pa mria le rei ia manuia po ia mano longa po fanga po le mano le tato tonu te alaba tano no ia le aso awoli tia me uma ele fatasi mai olo tato tua alofa te le atu taiso taloto le au ona soipua ma ia manuia
will we meet again? Goodbye, goodbye, my friend. Dear brothers and sisters, in the book of John, chapter 14, verse 1 till 3, Jesus said, do not let your hearts be troubled. Trust in God, trust also in me. In my Father's house are many rooms. I am going there to prepare a place for you and I. Goodbye, my friend. Goodbye, goodbye, my friend. I am going to leave you. I am going to leave you till the end. Maybe someday will we meet again. We'll meet in heaven, the place where I belong. I praise your holy name, dear Lord. Here I pray. Nalova Samoa, waule ne yokas putialu, awal suya ngila wala kio. Aeva eva mai ina se fulu lima iva kolu, amo, Radio Samoa, vevela a. Malo soy fua, ol si fufonga Samoa, Radio Samoa, tasilima iva tolu amo, se kia Radio Samoa. Talaflava malo re soifua si mai re whaafonga I talafo re Radio Samoa. Mo tari malo le presidente o Amerika I le tau maftanga wa uri na whaia I Washington wo ane whatasi ai presidente o atunu edima mai le kontinenta o Afrika mo se taranoanga e taula I ia wanoa tau pisinisi. Paidoe le CNN na mana o Trump ia whaia le whaataranoanga lea ona e talitonu e tele wanoa wha pisinisi e benefiti ai Amerika maana paanga I Afrika. Ta wele ripoti se whamtaranga Libya e whapea o le whono tanga le nei wa fuafua e whaalo loto atiri ai so o tanga I upu whai o malo e mei se whaamoe moenga tau tupe o lo whaasoa whaatasi e Amerika mana paanga I ai Afrika. O whairoa e le o au fiai I le whono tanga lea a tunu te tele o Afrika e pe o Nigeria ai kupito ma Ethiopia e mei se ona o atunu uia o lo iai o lātou so o tanga ma se kulupu ua wha ingoa wha pu upu o le BRICS e au fiai Brazil, Initia, Lucia, Masaina. Whai mai le CNN I le whonotanga o lo whai ua whaalongo I nai le vi ia tai o atunu uia lima o Afrika o Donald Trump ma o lātou na ia I le inivesi atu o Trump I o lātou atunu ma ia whaalau tele alanga o lo maua I o lātou pai whanua.
O le finangalo whaaria o stasi Professor Afrika I Polokiki, ma so tanga whaavao malo o Christopher Afoke Isike, o whaero ai o malo whaalolongi a Trump I le whonutanga o lo whaia, o ni fuala au tau mawhamata po o ni fruit pito I lalo. O tau mawhai Trump e whao ngā e tari atuai ngā yoi ngā saina malusia I to tono o Afrika. E tō tasiri tangata o ripotia o whasi o tia I ospa inga I Lucia I a Ukraine, whao ngā drones, ma o whaeroa I ripotia o pitora tamai o le taua lea, talu o na whaeroa Amerika o le ato e tu wina ane le pesosoani tau militeri mo Ukraine, o wa ai ai le whaatetele ina o ospa inga Lucia. Whaamtaranga mai de Air Force e Ukraine o tā wai, o lea o sofa inga Lucia, na whao ngā nei drones e fitu se lau 2 ma missiles e se maritolu. Wa tupu mai lea o sofa inga I se teimi wa whaatele ai pea, o na whaia tau ma whainga mo se whire mu le vāo atunu e lua, e uiolo te ena pea Lucia nisi o whina ngalo whaaria mo se while mu. Whai mai la Ukraine, e fitu se lau se drones na o lātou whaalea ngaina, mai le ito o tele nisi nā fia. O whaero manino e Trump, o le ato e whaamalosi le lango mo Ukraine, o na e fōringa mai o le li I leo Putin, e fōringa mai e le lei I teimi uma, ai le ai lava ma se winga. O toi po ina nei fo I leo le sa avea mua ma presidente o Korea Saute, o Yoon Suk Yeol, ma fuala vailana ngā yoinga na whaia li tau sanga taruai, na ia tau ma whaia I pūlea wha militeri le atunu. O na toi tu wane le polo inga e pu e Yeol, e se wha masino sinia e le wha masinonga whai tu maloa Seoul, le ua mafuai o na toi pu ina. Lo whea ngai le ali I ma morianga iana ngai o inga e pei o na tā ua, o morianga e au fiaile soria o aia inga, e whaatatau ia tatau a sui o le kāpeneta, e ala I le le wala au lia ina o I la tauia, I se whonutanga na whaia o le I wha ofiane, pūlenga wha militeri le tunu. Na mo I pu e ina ia Januari le mai o se whaatau tutuunga umi ma leo I lona whale I Seoul, ana toi te tala I tua I le mai o le lua masina, ina ua suia le whae unga le whaamsinonga e fua, I nisi o mata upu whaatatau I masini, technical fault. A whai ai whaamaonia le solutu la whono Yeol, o lono winga e ono whale pui leo langa atoa, po le whea ngai foi, ma le whaasalanga oti. I Fiti, e tari tonu se tasi o tangata whaasaralawi ma ta upu whaapolkiki I Fiti, e iu ina tula I mai rātu te Vita Mara, I le tofi pāle mio le atunu I le rumanai, pe a whai e mautu o na tūlanga whaamatai. O le ptiere le teo whaamalo New Zealand, o lo iei nei le tupu mana masio tonga I Fiti, e whaamanatu le tuuina o le urua I taito, po o le suafa I a rātu te Vita, o le alo le pāle mia mua Fiti o rātu se kamisese Mara. O rātu te Vita sa avea mataitai au I le militeri le atunu, e na sola I tonga I le vaitau le rua awhase purutasi ma whaaunu uai I le teimi o pūle ngā paini marama I Fiti. Sa whaasa fo I le whai ngā mālo I lea teimi o na toi fo I ane le atunu. E manatu rāle professor mai le University of Canterbury o Stephen Ratuva o le suafa matai lea watu ina I a rātu te Vita o le a whata atia I lo ma le ala fua I lo nanga I atu I upu whai alona tunuu. Ma le tara mulimuli, o Tahiti ua pina siria I le whaai unga o ta alonga laite al Pasifika I Palau, le Pacific Mini Games 2025. E iwa aso ta alonga na whaanga solo, ma ua whaai wina malamanuia. O Tahiti na maua pine au e fitu sururua, fast food tasi siriwa, ma le lua sa furuiwa apa me mea. O Fiti na tūranga lua I auro e lua sa fitu, tolu sa siriwa, ma apa me mea lua sa faa. Whai mai na Radio New Zealand o Samoa tūranga tolu, e lua fitu auro sa furu wha siriwa, ma apa me mea e lua sa fulu. Tūranga whai Australia e lua wha auro, sa fulu ono siriwa, sa fulu lima apa me mea. O Papua New Guinea na tūranga lima, e lua pine auro, lua riva siriwa, ma apa me mea e lua ono. O Tahiti leo lo sauni e tari malo I ta alonga le Pasifika I le lua awhi lua fitu, ma na amata mai lava le amatanga o ta alonga ia, le wa ai o le whinau malosi le au ta alo mai lea tunuu, le wai umamanuia fo ia na tau mawhainga I le pito I lunga. O le tamaitai tamoe mai Fiti o Helena Young, na mawaina le overall outstanding female athlete,
A o le li si ua me mamafa Samoa o John Duffy lua sutotu sanga na mawaina le whailonga lei le tu pao li e tolu ana pine awa na mawa i le vaenga o li i fitu se fulu tasi kilo kalama na si iai. Tala ia le Radio Samoa mo lau whaafonga mai le nei aso soifua. Take me to jail. I'm a model, what I'm about. Don't take me to